me introduction no introduction no nti afa ni e ba nti me pese ye te ho no ase nti starting with one nipa no perspective about what love is, how love has been defined to the person on one personality. Na say okay, say no doctor and to ba na still within the perspective, you know. Okay, say na ye kire nanso say na mabehu no say no doctor etie na say nimdie mu no ye to ye ho so woni nimdie mu ti say ye nyine no sofo bi me to me mbonidi no on ka say onya akwanya tu kwan kwa abrochire no okwa abrochire no na che say sabi ye fa ni free ekuro bi a ye ntimi mbodi na say ekura ase na ton tu abrochire ti wo ko ne ne ma no ti say maji watade no wa mobo because ni fie ni ye mobo ni omada wardrobe ni ho ni abobo ni ama enti otam bag ni bia no honest na okoye no okohu asofo a ye no ono ko share rooms no hu say say ye use deodorant say ye bobo ni ma say wu tukwan a ye wo bag say ahu say na wo say me ye me ho a metimi anya ona wo say ebu a wo say menya nti wo say yes appearance kasa yes enti no say 30 Uncle Bob say the mob sound zero your pepe you shot on page my can na wa de no the man worry say ene me won nipa ankameto nyum na maka say Ewurade oni yen edini yie e wo kwan sronko so esansen kakran ye share 2024 ase no na yenim se ne 2nd September yi ebeto yen e wo ahoden ene enkwamu na menne no enye de entimentai entonyum ba bebia wo bia no mini se we die wo betimi aka ka se Ewurade meda wase wo na wonim de Ewurade aya ma wo nti wo da na se wie a na wo de adekro no na wo de ahye ho ebeba me motivation ni mu bia good afternoon ediba Akoma mu Nsem dwumadie so yaka cho se dwumadie wei edwada ekopi mefiada bia ewia 12:35 ho pepepepepepe na ya hyase o hwe yen ewo Onua TV o hwe yen ewo Facebook TikTok na YouTube na wo sign etie yen ewo Akoma 87.9 FM yesi Akoma oda ye na Akoma so Akoma mu Nsem eye ehintasem ye frɛ me Beatrice Biogabra me enen so adom ni bia so me so a mabetena akonnwa a me de enkomo no ebrew sa dwumadie we wohu yesi eye ewia abenkwan enye light soup de toast ni mokoni je ni pe na wa ye ewie we eye abenkwan de bibia bi ewom enen so enkomo ewo ho na enkomo no bebia ebetwa afa no ade se tiefo de bia moboa ye ya enen so mbeboa ye na ye de dwumadie no ede bremo bebi obi wo bia ka che ne se Aunty bi ene na bedwafo no enenso omaba enti on fa na fidie no emfanto Akoma 87.9 na on sign emfanto yen ewo Onua TV so na enenso munyina momboa ye ema yendi enkomo enene me motivation no mama ni intro no client wo behu de mpese me meka yes edien na wo da Ewurade ase ana say what are you grateful for so ati ase edien na akoso abrabo ma wotena ho a wo se saa de we nkwanti no me da Ewurade ase me ni so de Ewurade ayama me eye nkwan a wo wa na eye ba bi a wo wo e wo school bi a wakọ eye adwuma a wo ye obi ye adwuma bosome so a ye ntua nika enti se wenye adwuma ni bi ye na se bosome so na ye tua wo ka say Lord, I am grateful for the money you give me at the end of the month obi a ware mfie bebre awo then who de bia on fanitin fa ya o pay funa onya ebie nyame aye wadom de boss wa pan na wanyem o de boss wa pan na wanyem be grateful for the children ebia na wuniska enso wo ba obi di kiteska pa wo de peba wonya bi nti ye den a bibi wo wa bra bomu a nyame e de adom wo to be grateful to God e for sadie na odi ama no masemba akwan ya de bia meka me say you are somebody's prayer topic when me I am somebody's prayer topic you are somebody's prayer topic inti da nyame ase na wotwi bosumi da nyame ase na obi nya waye na nso eye musio good afternoon biom edeba Akoma mu Nsem dwumadie so na enen so enkomo ewo hwei na ansa na ye behye enkomo nase no yaka kire mu se nyame ya adom a 21st of September
Akoma FM ye de bibi kasie bi eba asantemem hanom won se yen prayer ho enya ade na ye kasa ye so a ye ema no eye fe papa enti edien e na afin so ye de eba eye healthy child fair e na ye de eba na wotwe atwa mu no e na doctor kese wa beka me ho e ne pa dwumadie no ho entuma enti 21st September eye memenda Akoma FM Pediatric Society of Ghana and a Confanochi Teaching Hospital. Yes, ye dia doctor for a sham crane nada. Ye de ba prempe assembly hall. It will ban send any na ya. Send a son and a ya. Send in hwene and a ya. Bibi biara found crown biano. Obi wa crowd news a same crown no mutiminya psychiatric problem. Miss Row. Time a yenyan crown wo muko school. Omo bag a bo mechi do omo lunch box a kitoboni adia ginano. Omonso omofa stress mu sada na doctor fo ehwe nkra dwemu beba sa dwumedie na se no money awofo aye nchekere no mo screen mo ma no e dia ma ubisa se na we ye betimi etua nie da bi esanse bo daye na koma so nti free de hian so bedware oba no ahye na tade na odina ba prempe assembly hall anopa no kunu ko na ye de dwumedie no hihye so na ubisa me se na we me bad time me de me betina ho saa na me maame anasa papa na ma ba betina dwumedie na se no me nso eden na moye ede ama me ene pressure ekum ma ne memba mpanyumfo ne nkra diabetes ekumo sugar level afrofro sro ne akolo ri nyina ekumo saa da no nso a doctor fo mpanyumfo beba ho na mo ne mpanyumfo na mo so mo beba no na mafa health talks mu aboamo ama mo nso mapomuden ede akọ enti ye hwe mo ma no na mpanyimfo no so ye enyimu mfim mo nso mo chefa ewom enti 21st of September eno eneda ye screen no so no mo nyina mo fa mo ma no emra jai wadwuma no hodako wehu ne fa oba no ebra wate na doctor fo enimdifo enhwe oba no emfa ma enti ya wada bia doctor ba akobeba na oni yen abedi enkomo ne wehu saa da no Nsem a yebeka na ya wada edi yanimi adom no san dum ye bio ne yebetena akonwam a ye ne doctor kese wana besan ababa bedi nkomo ne akasa afa home emergencies ene kwan afa so a emergencies ne eto oba na obehwe oba ne suo tram no enwo tram no eduane tram na ekwan ben so na ehwo na efie no obehwe akra no ansana watrimika ede na ko hospital enti ye kwaso abom nka ye se 21st of September Akoma modaye na Akoma so mo fa mo ma no embra healthy child fair na yenye screening no emfa ma na oye pharmaceutical company oton kran ho aduro oye baby enkran niama ho shop oton kran ho niama bibia bia efa enkran ho free akra ya wo ne nga ekopim 18 years oton ne ho eniama na opese sa adwumadie wo nso be showcase wo product ewo ho a akwanya ewo ho enti fresa number we na oni ye mpanyimfo eni enkomo kwan a wo nso oba beji stand na oba beton onyama ewo dwumedie no ase 0209 119090 0209 119090 na fa onyama no ebra na ebeton uton panyimfo ho nyama kra wo so betimi afre esan say abatan ene ye papanom ene de ye mai ebeba sa dwumedie no ase na ye ka healthy child fair no na ye maame ba konso on de nyame anye na dom ne ba ne di kan ayare dada wenya hole in heart eye muhib 7-year-old nyame ya dom efiada ebe na ye de appeal no ye de awie intime kasa kopim efiada de ye sere wo beboa ye ne a boa ye wai na nyame ya dom a na wotwa ye besim no de mo de aboa ye no ya ye presentation fefefe na ye de ye maame ne sika no e de ama no 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 so e de akwa akohwe ne ba no eti muhib Al Hassan oye atakakra e na wenya hole in heart Mr. Mama yentie ye maame Aisha ye ba mo ana wotwe weekend yi mo diska ni bi eto ye momo wallet ne so no ya bom din na ya damase ye ba sese ya wompam chew me ba muhib ohia mwa na mesre mo se obi bia o tie ye wa fidie so ye kumase ha Ghana ha ba bibia mpanimfo se bia ahemfo emum brantie mesre mo am wo pass mo na ohia mwa be 4 billion ne de na kọ ama o makọ akoye ne surgery na ye hwe benkum hwe nifa ebi ni honom na mse me foto sere medwa atoam se mesre mo am hwe ne anje akwala na nkwansuo because say 1-2 a o se me hu me gise me de no wura hye de no ko hospital ni nyina ye kan se skasem
me so so I say me ho enye o papa so so na adwuma ye den agu nti amasese na adwindwin ti mi chese anadwo se obenum nsuo saa ma de ache so wahunu nti mesrem a mpamkyɛw atiefuo pamkyɛw man panimfo bibia de obehu me bia obete mare ho se mesrem a kotodwe gufo pamkyɛw momboa me na akwala no ontimi entina wiase man nti o de aduru ne de me ba no onya ka ye da ho no onya ye mam ne ho me no a chese me tete eba ne saa na me so me pressure e kosoro nti eba saa mikro ya na me kwa akotena no ho saa kopim se omudi oxygen na de ombe ye na omudi aye na chese onya ahota na yasen abafi nti mesrem pamkyɛw obi bia otie me bia kakra obia wo bia obia bomboden ano mboa me na akola no onya nkwa mesrem ti kakra me so me wo kan eti ya maame Aisha osi kakra owo kan ano no say ne ba Muhib Al Hassan na wenya hole in heart na e wose ekoye ne surgery e wo India enti kakra mbetimi e de adom ya maame na ode ne ba no akọ India no ye hye dwumadie na se no adofo bebre aboa yen enti se ne e na wutie ye ne a wonso wobetimi e de wode aba abedom yen na mmom na wotwe awie yei omo de omusika ni bi abre yen enie Ophelia Segle, Stephen Doe, Olivia Ayem, Paco Arthur, Edu Mensa, Asamoah Kojo, Ivan Dawel Podo, Khadija Abubakar, Mary Kole Naughty, Maxwell Opoku Anoche, Jennifer Abuajuwa AJ, Fati Ali, Patience Williams, Ecorich Ventures, Murishatu Abubakar, Seidu Ibrahim, Georgia Apia, Nana Justice Boache, Christiana Ya Kwabla, ena Miriam Dede Akpo, Augustina Agbofa, ena Celestina Aku Agezo, ena die twaso kra eye Sakina Amidu. Enti yedamu nyina ase fiti se ye hye dwumadie yasi apioli enne sikaye eden pa nanso kakran maboa ye ena ye ka no efiada nyame de nkwache ye ne a ena ye the last day ya ye beye appeal no ye maame no otu kwan anope wa fra ye say efiada oba ba bedru kumase na che say dwoada ya ye presentation no e de amano enti yesrew entwan enkase mihu ya anka saa bre ya wutie mi ye wonso betimi de wo kakrawa e de aba na ye de aboa yenua ye ba ye wo fase ene ye nana Muhib mo amudi bia bre be bosome ni a ye hye ase no so nyame enhira mu nyina maame ohoye oye sure pepe akwaba haboko okay eti ye maame no e na mama na akwaba no me ne baba abebọ nkomo no mebisa no se me metime ba bi e na watoa me aha ye mo fa nche me pema cho ubisa se na anti bi kasa ye number ben e na ye feska ento so emfama Muhib ye number no enie 0530 507 849 0530 507 849 edin a ebeba no eye James Agblevo Akoma FM James Agblevo Akoma FM and also NSI eda ye screen no eso no na emom se wutie ye radio so dia e pa cho me to me bo na mabobo number ni bi 0530 507 849 edin a ebeba no eye James Agblevo Akoma FM fa usika ni bi fafa ho na ye mfa mboa ye ba no yo ene ma me mbra ho ene nkomo ne ye bo no pasho na ye koye baby pacho ye fra o sen ehin na ofri ba ye na amane a odi ato aye wa ha pacho ye from Eunice mi fura asante achimagogo Eunice asante achimagogo yo ene ha boko wo na wonam e kwan so e de ene do ato aye asante achima wo to aye wa sko ha yi pacho de edi mi ba ni say mi nai achebet na enye mi yase ase mi na free no na me ni say ha mi eti edu ba bi a obi humi a o say edu tu
obi wo ho a o se online no de o hwe ni a ebe foro ebe ha utimi nate eti ampa na sign na mi kunya soup na atomi eti onya soup se pejia na mi pejia no eti na afede ayekesi so a utimi eti machi sa akrofa jijim sika disa eti mu ho na Akoma FM na mi tie bia sa bere ka mi ofi a kama me hwe mi TV me hwe mu eti na me se me so me de ba be da mo anoma pobia ma me na ohwe mi enye se me beti na ha no because me ba no nipa pi say me call TV so na am see o enye hwe omo se enye se me beti na ha se me be stress sika enye sika eti na me bae eti enye se me wo sika so beti mabram ho kakra no dupa ko no beji me ye de me nya ama no eti na me se eti efuo na ahwefo omo humi a di obeti mi abra me bia obai makọ hospital sa makọ church street kura mi di we no kura ba ha ase dro no mo de ma me so ama me etimi se bibia dro na me hia sisi yo ye be ko wasam no so na we de wa bo ne to fa da 2 minutes kra so me na eduma ne ya pon ya ka ne ye de be bo nwum ye be mo asida nwum nko a wa bo ne to fa dodo okay enti no Aunty ma Eunice a ofi Asante Achima gugu o nine no e den e hyase time ben ansa na ya baso kakra what you say tusu fa bi dwane me funny say na me nine ye me ya e frichi ye be say e be du be say 80 years o nine frichi ye e ye den e frichi ye mi tie ebo so e de frichi ye 18 years e twemu koi e wo say ye me e wo baby ami ku chirade e wo hefa e wo Asante Achima kutu ase e na 18 years ni na e nine no mu de he me patch your left leg okay eti omo twi e esi so eti ye ko akutu agogo mi kun fra agogo eti ye ope transfer eni ye ko ho eti e ho ne ye ko eti afede mi ye joma oroshe na mi hu se mi nine no ye mi ya na o ye de adwuma mi patch mi ye body adwuma mi twa body eti o twa body eti na che se body se omo togu ha no mu twitwitire no mo hye ni botom no mo de ko e krane komase anti wo twitwa ne ti no patch okay undo afu first na me ye wakutu ase na me dofo be feel na ye ko agogo ma ko akutu ase ho no bi because me ko a me nyini se ni wura de be ma ye bi say ya tuo okay e na me susu me nine na ye me ya no me su me timi fa ko fom eti e no na me enti mo ba na omo de body ani begu ho no mo sei na wo twitwa ne ti na wo hyehye wo bottom pacho anya me na me hyehye why na hyehye say me no bi na ye joma anti wo twitwa tire no na obi so hyehye okay ni etua oka ni etua oka pacho okay eti dabele ho na me gina na me ye joma na asa mi no se na mo ka no na esa ye me ya so mi ni eti na ye me ya kakara nye se ye me ya pizza but an se ye me ya gina nye se me ditina fa ku ma chichi sa mi phobia mi si be pacho mo chi me nine ma me we ba no agisika di mi di aka konfo ho so mi di akọ asofo o de ko hin akonfo na konfo mo hwe nine se me nim okay me ba ye be ba no so enti 18 years na o nine no efrichi ye no omo twenye ana o de ko hospital omo twen akutu ase wa omo twen akutu ase entafo maami na odi nkuto ni nyama na odi twen edi sen ansa na wo se nine na kokra anu bu so me kura na ekoye but wa just starting meba entafo maami twima wo no ekoye no wa amfa nko hospital ankotwa x-ray se bia nine na eye na ata maami aya ma wo no ensi so se na eko anye mi ya bi meti enye se mi sa eti time na mi hu se eye mi ya se sa ye mi ya serious be se nwa yi na mi ko x-ray eti na mi de abase okay enti mpacho ye beba so me pese obi a otie ye no ote nkomo na se ye bo no tofa sa na ye nti ase enti 18 years no na ta ma me twema obe ye bosome ene ekoye enti 18 years ne de amba biemu a wante o 9 nka biemu okay ena da ben na fe o sha se what is say 9 nko yi no be se nwa yi ani 2020 mi ku ya le ye ukunde na ye no yare bacho wanya su oh sorry iti ase mi peja no ena sa affect me am kura mitimi okay until last year na ukunu talk for wonya stroke ena wo peja no ena wo hu sa fe wo nan no mu asan eye wo ye bie mu until time na wo hu ye no e dia na mo na wo tu ye ena me ko hospital me ko na me ko child spray ha na mo say for to be eni ena me catch am say eno na me nu say afriche na me nu say
ade foto na aba misisi no abrɛ me me pamacho o ehwe no ye be hwa ma obi ehu sampara wo call hospital enti last year no mu na wo call hospital and I say this year ya na wo call hospital last year wo call hospital we hemfa Asante Achim government hospital and o ma wo kotwa x-ray nti o mo hwɛ no mo say ye die and o mo say ye wechidompe no ene ma 9 year o ya no okay almost say enye me na yare almost say enye me na kura almost say yare na wo me wechidompe and almost say and me say ye be ye ni den me say ye be ye operation na and almost you almost omo be ma medru it edru no magie anoma still but me gi bibia edru a na say ato me but it me too asie all right hold on and sanya baby bidru no so into call hospital no ye ma ukotwa x-ray ene ye ka che o say eye usisi echi no ana usisi dompe no ene e ma wo nan no eye wo ya no enti omo ma we draw for how long gonom no enfie bosome sen no bro be se 3 months kura echire ma no be draw kura miss bia ba asa wo de draw ni nyina de abre ene health minister just am share draw kura na doctor na prescribe ye no ka fra what say yes na aya ni ama pressure ni bia akofom enti wonu me draw no bosome miensa so ebro miensa kura ena hu se still pain no eyaw no ekọ form ana say ekosoro aso me gi bibia dru a na me baby bidru no hwansa hospital de na awie hospital de na ni a baby bidru ho ransa ni akokonfo ho se ukọ baby miensa ana 4 kra ena o sire o de ahwim baby akọ kra se mi nya hoto o hia hotam payare ya okay etu unum hospital de na sa nti no doctor ma wadru ena wonum edro no wonnom but yare no unhu se ekofom ekosro o san call hospital ma akọ me because so bi akora me ko deep pressure dru it no dey me can be pressure no different from usisi na eyo ya it will call hospital there any pressure na dey ko je pressure dru but now we call doctor na o me the pressure kwa na ma catch am say me sisi ya me ya na ma na obi o hwe pressure no hwe sisi yare o say o mutimi di ni nyina there be pressure there different from dompemu asem enti doctor na o hwe na o ma okotwa x-ray no na o ka che say dompemu sisi dompe no wo san ko no o ka che say doctor edro na de ma me units no edro no enkom yie eti no wo be ye me den o ye eno a me call me kan eno a no muda so di ma me say edro kro na o ma refer say bia bra konfa no che sa okay nti wo no enti na de edro ni bai no I see enti no onom edro ni nyina wie na still na enko yie no e na fe next location no call him free hospital no na call him say ena obi kire me say me ko gi bibi edru omo say yare we de nye hospital yare iti ampai no na meji a na ato me aseti me tu ase enti ebibidro no so okoji na ye de edi twitwi de ye di tua de ye de sa na onom ebibidro no for your CCA no I see o see me ko na me ka che ni say obi no de me ko ho e na o see ekuro aba me misisi eti obe ma mentu asa pa o de ma me ana ato me edo na ni ye kokwa na tuntum ana brown ensuo eti se nsuo ye sitemu pacho dabi ena me se ni color na ya na eti se ebi wo ho ye black ebi wo ho eti se sanfufuo 3 type enso wo fo de ni onu ma obu o na ebo pacho dabi Aunty Uni so pressure was throw point and now say me must pressure dey back for what okay into oma we bibidro no oba na your oba pacho bema all right into ko no one so ma we bibidro no safufu color de no na black de no na no so onom ne be sen me no be say 5 months could actually am ni nyina ye 2024 ye pacho into we no wait 3 months and I want to wait 5 months ye kan bo man say bosome watching 8 ni ewura bosome nkunu mu okay any 8 months yi wachini eburu 8 months yi eburu afi kura sa say medical no mu hospital hospital do starting the last year okay nti eno ne mfa no e na wo chi a wo kwan kakra painkiller nyina me no mu fra painkiller for pains Aunty you see on come over here do so there for pains
so me dia ba me no mu amitimi nnate this or no painkiller no oh ya no so ho unim say onu meduro so a doctor prescribe ye no so timi ha o kidneys ne o internal organs no maami ye bebe no so na enti ebibiduro no de no wo call first one ho no o de ma wa na ekọ kakra but still na asan aba ono ho na me da so je ono ho na me no mu de aka me ba ha na me se ene ka me start to be enura na me se me bai bia me nyu bi no be bra me a na ka me say e ka na me de be me bone ho na ka me bone na no starting be time be to sha oboka be say e da bi ko she gallon ma me 1.5 ma boka o meet me kan ma boka wa obubu a oboka be say ma me unis e wo de me gina na say fili ni nan yare na bai o aha oyi hoyi de o ma o she gallon eduro ma o no udugbe ni bu a oboka be say enra de ya na say 1.5 150 cedis nti wo ka bomu a o ya twem be say boka e be buru 2000 and so still hu abi nsatraye bia wo sisi ni no me no me do no 3 days na say me fa pikila famu a mitimi nyem ho hwe onu me bibidro no ase anom painkiller say ye me ya na painkiller no ha na trauma say nom na fa fra bibidro no say me koto na me say me pay for pains my uncle 3p garlic mixture ho na aunty you onu akọ hospital say of osiri o che say o say adwa pegi brane yen koye nim o say akonom for pains and then you bo you know LPMs no pasho ne ase abanti aunty you ma you o ko so pede e pa cho say o ko drugstore ho na ya so pede for pains o pay for pains now wonu me bibidro now sign for pains count say me anopa yi akura ma no wonom de yen bibidro na for pains no kakra Aunty B. Good afternoon. Afternoon. Ye wona o de o manuro Yes. na ebibidro ni orthodox ye de frasa enfra yo ya kwa 3p garlic mixture ho atakakra asem o enra me bra si na mama oni aunty pegi muso na mse kobi sa papa 3p garlic mixture garlic edro crudging ena ya ye edi egutu mu a ye ton se wo pese wo boost immune system no wenya stroke asthma ubi pinu kosro oba ubu sa wote yaw na emayi a 3p garlic mixture se wo fuso aye kutu na ediwani mu a enenye ma oyefunu no enkofom kakra pe 3p garlic mixture nenom na enti oyefunu no so emfa emmaw ubenya bi ewo pharmacy bia etwa ye ho ahia wo Ghana ha ubenya 3p ni bi ewo ho wokọ chemical and a herbal shops so e wo Ghana ha ba bia wo se ope 3p garlic mixture ubenye bi ato na emom ope dodo atu ana opese oni doctor no edi enkomode a omo number no eye Frepiwak Natural company na eye no Piwak Natural obe fre doctor no e wo 0248 928824 0248 928824 ana 0201 000021 yesro kai ne hu say 3p garlic mixture no e woto a ebomu na ukonso so a ubo say garlic kokko eda bottle no ho na wape bi ato Peggy Aunty B mama fa nko pie Charistic Ventures asoye said de weda ya yi na ma ye no phone na said de me hu de me ye me hu em said de me hia eye Zahara nupa ni bi na menya bi nonom na se me hu sisi me so a na akasa mepe bi ama me kwadwo na ade sa ode asimi so se de ode drip asimi so no be ma me nka nche o se de weda yi ayeyi se ukọ agoprama so na passes no wanche ni ye na wo ye ni potupo a oba no obeka wo asi abontene efise awaba wo de blanket ni bekata wo astela enkoyi a uhia de emu odin de emu ohye enu nti na Zahara nupa no aba ma ye nyina oba bema se enam nkan esesa ayare ni nyina ukọ a ubenya bi sexual weakness o se me nka nche o se wade na asi form no bra no asoye ubenya bi anase nipadua ni mu se emu aye hojo emu ayemra ukona soye ya ubenya bi o se omamu ha pharmacy shop ne herbal shops ni nyina ukwa ubenya bi anase ukọ chemical shop a eho so ubenya bi ne duduom no ko okanshi drug lane
ukọ ho a omo betu bi ama wo ubetumi afre currency for ewo 0246 34 83 34 anase 0248 56 93 35 Aunty B. So Aunty B mami fa nko pie power specialist herba eho de me mami nti me nto me bo ase na ma cheche ni mu ye se udompemu aye hojo onantini ekosi oto ase enyina etwetwem udompemu a aye abubuo no ose bra na so ye okompo no oba na ho a obeboa wo hepatitis B yade no efri A ekosi E me pese me chese A B C D ene E no okona so ye a obeboa wo omamu ha 2022 ono na woje abosobode emfa hepatitis B yare no no obetu natatahwe kra ede ama wo maame entina ofie enkoto edro ennom ebia na yare bi ene pese eye wo nti ebehya asese misisi midompe midwonku eye wo ya enti mesro ko power specialist e ba so eye na omwa wo kumase ha omwo Feyias Lake Bosomtwi Road usi ubesi wo Aya Junction anase ubetimi afrom 0244 54 4422 anase 0200 38 3831 omo WhatsApp number 0555 79 7878 Aunty B. Okay, na yen call grow fine na yen ba ye maami Eunice ho na yen no embedi enkomo grow fine eboa se wenum ato wonsa eyetititi onan eyetititi wo se ananse achewa yesrew ananse onchi nipa anase wontimi enna de bia obesore na waye memremra wadura wo hia eye grow fine anase oba ubu wonsa na se emaye ana oti ya ododo nso dia kope grow fine ni bi eto na ennom ubenye bi ato ewo Misty Herbal kejetia emrom apidank herbal kejetia mrom wa ena smart herbal ono so ewo obuase grow fine onso de ordinary vans enam kroma bebia wo bia no ubenya omo na wato bi osi grow fine no de car no de na momantem ho pebito na enom na oho ento se wuntimi enna ayanum grow fine ebeboa wo ama wada yie opedudo etudi afre number 0244596532 Mami Eunice asa wasem no wan kasa kra ya osre dodo ana me na me ma osre oh etiefu ohwe wo obi se asa wan kasa asem na ya osre dodo asem no se ye weni bresem entima weni nteni ase enna ye nsre me fi me mani abre ne edi nkomo okay enti se no wakọ papa yi ho wo show enkoye ena wo san enom pain killer ede eka ho ona wo san call comfort so oh ma enu de me call ache enu na ede na ma do call se mi nine na enu so ebi se edutu eti mimi de mi se mi nine na free chair na e ha mi eti ebi se edutu eti mi su re na mi se na mi kobusa o ma nya se bi aka o ma omo so agisika di comfort na agisika di enu so call no ho we hemfa ewo raponso efa ufiri akutu ase ufiri yoso a na okoho eno so na yo ba na no ebe ma eno no so ko no o hwe de no hu de no ka de o ka we eno ne se otete anya bi se mi kwa me yama na me fasra mi befie na me yam na me de sai so ma hu no so otete anwea eno de ka ho wa fa wi aka ho anwea no nko a eno no so oje o se enu de ache o mi kai enu ache me edi be sen oh afi enu de afi be ba start ye na na nkofo se ye dutu na di internet ma mo ka se ye dutu woni obi enya asem mini dabi o woni obi enya asem obaba ma no ni obi enya asem dabi baby ami ejuma kura agugu ni bi kura ohwe na so ti a obetimi afre kura di ho ada asem mi no obi any problem because mi no se me kwa wa mi hu oba bia o kwa wa na ofri pacho mi Nigeria ni na aka twisa no o ye Nigeria ni pacho Nigeria kro be so pacho mi free bende pacho na se Nigeria for dem kabu wadro na de na won Nigeria no mo nhwe ana wo betina ha che nye na me si mi kun se de o yale no me de na jani ha ko oh me de na jani ha ko se
baby edu no na edu no de say ka me kwa na ka mabusi afo so no ma hwe ni me wo ma wo ho wo ma wo Nigeria na to omo nkra sa wo 90 e bi omo ngi edro wo ho mra na emfa 8 nye juma sa 8 nye sa me kura me fele say me frɛ me ma ka tro mo say bia omo GBB bre mi na me ba ku atro mi ma me ti aso mo no mo hwe me ma me na me ka tro mo sa hwe me ye me ni wu kura bet na Ghana che pacho me bet na me free Nigeria ba 202 wo ba na wo ti twi dada na pacho de bi nti wo ba na wo besua twi na wo ka twi pa asa no wo kunu so ye Nigerian pacho ye Ghana ni o ye Ghana Asante Achima Agogo oh okay na mo share we the side issues oba Nigeria hey auntie you and no hu no worry no de buy nti wo ne na wo sen pacho me na wo mi mama mo Nigeria ho ne ka ho bia na wo ho dada nsan wo buy pacho mo de mo ye Nigeria omo de okọ na me ni we na wo emema mi nu ana emema mi nti de ote abonte ho no o na ye pay okay enti wo se wo kenkan wa dwem a untu obi oni obi enya problem pacho de bi sa bi eni na be bia mo twa body eti no unkoti edro bia so wo hwa pacho de ya se mi tia bibi so ase mi de mi ebi ti mi ka se o musi mati edro so enye se mi no mutu medro no o musi ebia prokro no no so di unis na me de makoti aso but we nyina me de magye akọ mi si mi nan na africhi ye na e ha mi sa na me 16 be si sabre de magye ye mi no okay mi se yare okay enti wo fi comfort no ho no e na wo call doctor ho asa na wo call ebibidrofo no ho pacho an enti wo wie na wo call asori dem so asori dem ko be say 6 months wo call be say 6 months ni and so asori be na call e me dey bi Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Huh? Nana Bila. Yay! One comedian be. Bo Mary and my son, ma. One call home. O call baby fufro. Moja na. Into call also. And I make all I dare send on some say, if I for Abba Solomon, they are moving for Abba, when you want some maka. Into no so for the Musawaba. So for Bana Bema. Obema. And no friend me coin. And no say, me naye me yen, I may say I or see okay. Hold on. O call, I don't know call and I saw for the frail. Nay, Quadam Piebo. Na obi na e kire se kohwa na pacho makuma ba kono de meko na na oni so fu na kodi nkomo ana pacho da bi e ho na okọ ne paibo e ho na okọ ne paibo so oyade e no so odi mi beko e na msi you enti wan kan che so fu ne se odi ne kuma eba pacho da o ye sure pacho da bi bisa bi eni ho okay enti ada na wo ko ye no ye bo mpa ye ni nyina awie ye no mpa ye na de yin bia hire baba kebe anu bia na pacho enu ampa enti wo bo nsem bo mpa ye mitimi gina ho na ka se me bo pai me ti fa ko na wo bo nsem na me so me bo me se ma o bo nsem ento friend me ko ani mu na o ka che me se o mo pon a na me se pacho o fra wo ko ani mu no ka de o se o mo pon a me hu ani mu ho no an ka hwe pacho de okay ento o mo pon e na me me no se o se me na de ye o se we ti ya ye na me se o se o fi a me to e wo coke bottle o se me to a hold on no de okay kan pese me chocho nti ye pon asori no e na okohu sofo no e we asori wa ai na me ken asori dem mo sofo panyi ana abranti ana akokra wanyini kakra obenyina asen no se to de e no se me to ewo coke bottle coke ye no me ye ewo coke bottle ewo coke bottle okay if I just say me famra 1 bottle and a half okay and no say me family na me see you and no say na me say or say me better na hot 3 days and na me say just say oni me could di hu komo because me kwa meet me family pe e better na solid dem 3 days e me na me ku o ma me kwan say me better na ho e ho no so okay e ho na me di me ku no ba me di ma no eti me tini chain of friend me ku na me ku so ko ba na me no ni beka eti mi ko ye na mi joso fo no so no ba me ko na mi kun compare e wo no
That I know no nya stroke no. But you there be. On your stroke me fan is afini. Okay. Asemi na me kan dey call 3 years kra. Na e ti say na e me ya kakra. Because na otu ho na mo. Me so me your breath for me pese ke come to one na me ka say. Me tina fa. Eti na me ko na me ka say me ko na me ko pe we no to blend. E na me so for no me dey na 3 days. E na me sisa me nyama go bag na me call you. E dru anopa no a wa hwe wa yi pure water back. No wa can wa odia tusu no aka no dia good cup no odia work akra no dia okay nti hold on no dia work akra no dia gum ni nyina ne nine no e nine kro ya ho medication e na so for dem ma me come sweet at for ye ko good morning na ye ko no medro ye no medro wi e bia na ye be wi na ma me ne nine no na e ko no nine na eh sabu ko so wo kre mu Akoma me ba cha me josu mi ni aba na me ado na so e afro kwa che so ho ye say dey tell me ya na I was saying me be secret and one say for be who asem nshi otim matiase na dem okay eno ano no for be who asem nshi otim odidi ana wada eno ano so ye de ma wa ye adwuma ni na is all peace of mind eno one de me nam eno aso na do go grace no okay I man check say free ASD Nationalist Clinic and good morning for asoye emfama Akoma from mo share no mo 80 nyina de check say free asoye ema obi bia na say dem nim dada no do summary say ya yes good morning time good morning heba mr and they say ya no pass ye wi say anwum we do share obi a we say good morning we share nipa na obehu de opa akere if you say dry ni aba eboa obi a ema ni pedua na nkasa no ekoye eduro no eye general well-being to say ACC ni pedua no na fe eduro no boost immune system de bia na ye ka ye ba ya betina ha ese immune system no hwe ho asem kan hwe ho asem kon hwe eno na de ko ba wo nyankopon wanye wo bia abro e wasase so eni ti wo ma wo bia immune system se immune system no eno na de be ko ba na fight ya de bia e koso e wo nipadua nu enti empo unu kra se oh mimiti ye me ya me no me ya me no me ha se ye me ya no kan hu se edi kan edi dwuma ewo wudi ani ma na se wo mu ansa na APA enti se immune system no entimi a na afei abani so am won se oh me ha sei na ye me ya sei me ha sei na ye me ya na afei so nyini a wo nyini nyina no na ye immune system na ewiki na kofom enti de obehia ne se obenya adura beboa wo na ebe boost wo immune system no na ahoden abam na afei naturally no chese no nko akasa etimi aboa fight ya de bia ewo mu na ansa na ma fa ye number no ento just am so number no ehu hia asem senti na me de number no to dwa no na wafa na wafre de chi wadwen bia so no wabusa ye be chi wase the number is 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and that's 0553 21 35 87 0553 21 35 87 won say be dem bia na ba na kan immune system wasama obi we ka say oh okay na no cry there na say dem pokra na eye na your immune system no etimi weekend e be ka say bia causes na say bisa me kan say oh nyini a e factor pa obi a won nyini bia no e factor pa say your immune system betima akofom we say niam everywhere body nim ni nyina no timi we na say na for go take mu akọhodo otimi no mo first one say too much of everything is bad and more now we taking ankasa na we king immune system na for stress we any pay do you be stress one day so be dwendwen kakra ni ma bi be koso eye wi ase e koso ya fe mo say no wa sha say wo dwendwen stress so betimi ama immune system na be kofom afi wo so wo didie mu kwa yesen go balance diet ko ni ma de kro mesrew timi wa ha sei be church bibia mu ama na fo bo so ontimi enna yi enna na ontimi na no e betimi be immune system na fo be chronic disease which just a one kasa wonim make kasa wonim pa so chronic disease bi wo ho a immune system no akofom ana se betimi ama immune system no akofom nwane a yedidi ni nyina no e betimi ama immune system no akofom na nya ya adom ye the good morning herbal mixture ba e be boa e be boost immune system no enti wo a ontimi enidie e be kasa loss of appetite aduane yetimi de besi
w'anim ase w'anum ya sɛ nyɛ wo de da bi ai de dwane besi w'anim ase dwane wadi kakra di kakra ma mi odi kakra ma mi ofo ni nyina adwo you good morning herbal mixture good morning herbal mixture wonya adwo we binom a ebetimi abo na boost immune system no afi w'anum na enya wo de no be sha ase sɛ be yo da afi betimi didi na bibia koso ye ama wo afi mo so amotimi na no enna ehu nya ewie gya se wo tonku no enwumre na wo se wo da enwumre wo ntimi na enwumre wo se wo da dem saa na wo dwendwene mesere onya good morning herbal mixture no na boost immune system no na ntimi mwa na wotimi ada hwe obi a wantimi ana na dwene nyina bo se ade eche na se bi kɔ na nwuma so a wo se dey ni nyina ye se basa asa nipa no honam ye ne ya asa bibi ha no ase se wo de wo ye wasa honam nyina eye wo ya nya good morning herbal mixture no bua wa fa wo se wo betimi ada wo da bibi abekoso ya ma ade eche pe wo se no ye very active wotimi akɔ nwuma ma bibi akoso ya ma wo ho wo se asa wo na ase na tata ho na good morning herbal mixture ennom na so bia wo hyempa bo afa obeyi umpa bo ano ato na na mu nyina emu aye say dududu obebedi ho adansa na se enya agro wo se menhia good morning herbal mixture na menim say dro bi say e wo ho ebetimi abo ame e boost no immune system no ama na ne na ase na tem bia wo hyempa bo a na etata ni nyina ekɔ hwe eye immune system no se wan hwe ni na se e weekend pe wo ye prone to diseases na se yade bebre enti obi wo ho a wo se wo pagam kosi awiemfo no ene wo yare obi wo ho a tem bia nipa bi wo ho a wo abusuanim ene wo yare o china ne ho ato no ade echi wo yare ade china ne ho ato no da bia wo yare se nipa no immune system no e weak obehia good morning herbal mixture na e boost no immune system no ahoden aba afede bia complaints na wo making no se da bia me tired na awode me o china me tie me ya ene me ha se ye me ya no wo se ni nyina ebekɔ o wa abewa bi wo fie o ta complain me sisi enwafo kwa de me sra wo tie me na wo abewa bi wo ho wo akokora bi wo ho wo papa bi a wanyini e wo ne pani fie so amesrew emma good morning herbal mixture eche se free ne ho kra if is a cell journey ebeboa no medical culture that say age e factor nyina wo nyina na factor we say niam ewura wo nuane no chemicals bi rewura wo mu ache se ebetimi ama ye immune system no akofom enti wonya good morning herbal mixture no eno pe ebe boost wo immune system no na hode aba enti mewafo nyina ne kokkrafo nyina mesrew to be mani pano and I said to good morning herbal mixture ni be mani pano na onno pe ebe boost wo immune system no me send your number no atodwa be mesrew number no ho hia frey ye be chew se de basic kra esi anom no the number no is 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and that's a 0553 21 35 87 0553 21 35 87 afọ was when so tired brew one no jejo bia so na hu hwe so bia na immune system na wo form good morning herbal mixture e be bo na boost immune system na afọ when so brew ni nyina no e be ko ho ase e wo se finish and money nyina wo de no good morning herbal mixture be go na boost immune system so ha woni nyina e be fi wa ko afi e ma ye se de ye chese ye nsem panie oba wo tie me e ma good morning herbal mixture empa hoda menses no nsisi so ye no ma tiri munya wo de na dia asem kese na ebrewo won so wano no no sans wentimi nko wano no ni bia entimi enko wo de go no good morning herbal mixture immune system no epia na wo form enu tina wano ma entimi nko de bia wa yase ya wo ya wo tie adro wenka na wakotobi wo tie adro wenka na wakwakotobi enso wo hu ensesan ye bia e woni padu anim ne nya ne se wonya good morning herbal mixture bi eno pe ebe boost immune system no afefichikom no wonya wo menses na se ogunsa na wo yase na ye wo ya ni nyina no ni nyina eto ebetwa wo so dia emma yie no aba 1 day 2 days pe no bo sa fe bu de fini nyina ba besme akọ ama hoto aba nti oba wajo your good morning herbal mixture nya binom na boost immune system na hoden emra na fe yes infections the nya manko a mema so kan bi nti oba wotie me nya abranti a wotie me infections no one no microphobia na tete nya me bi hye ase wo ma me hwe ne de how be bro jai we dey go to good morning herbal mixture e be boost immune system no naturally and one kasa na e be ko ana se be fight ya de bia o how bia wo ho bia no be fight ya continue san carbone ho na ye wo hini nyina no wadro you good morning herbal mixture onya dro we be no e boost immune system no ama ho de etimi aba fa infections ni nyina e be continue nya be ma wo so wotie me o me ma sem da fom ni nyina no na good morning herbal mixture no na boost immune system wo tie dro we kan wakoto o pese ye kase o pese ye sei e ho ehia wo de no good morning herbal mixture
na emwa boost immune system na ho de mana for be mana afi huntini nya se wanga se won se be me kra ewu kojo to ode no good morning herbal mixture be boost immune system na ho de about be me na bibia kosi ama na be bia benya good morning herbal mixture ne de yes pharmacy shops se twa yemo hye nya bi wo ho herbal shops na good morning herbal mixture no e boost bebre wo ho na moment for mo from ani chim komase aso be ko samdora e krediti a Dubai gate 3 okọ ho a good morning herbal mixture ne bi wo ho e PF tafo he ya good morning herbal mixture wo ho Misty herbal for the men's herbal Danny herbal okọ good morning herbal mixture e wo ho e dia pharmacy so e wo e asafo good morning herbal mixture wo ho enkrafo enko repass na tet hello good morning herbal mixture ne bi wo ho Cape Coast for enko pina pharmacy boache ansa saso na yesu nyane for many entry momoze pharmacy good morning herbal mixture ebo so bebre e wo ho kokofo amutie me edwo no ye wo moja mo adwuma ye bibia o me se boost immune system na yade bia emel enti wo de me srew me number no me san e de atwa to make us obi to you so say ne wan wo me yade me de me yade o de bi o ka ho pa na ka cho that say duro no e boost immune system e was so we ye to ho dada enye say e ba wo ba yade nkwa na no de bi na emu me wo setem bi anu no maka cho se nyini ka ho enti nyina wo nyini na niema ewura ni padua nim nyina no etimi wiki immune system ti wo de on pon wasam no to good morning herbal mixture na emwa wo na sesi ni padua no emfa emma ye number ni Mr. for number necessary na frame 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and that's 0553 21 3587 0553 21 3587. It's a doctor 3 days, the doctor with the time, the doctor with numbers, but that's it. The doctor with the time. Yeah. Hey, yo, everybody be can tree, or be famous no. Me ko Agbozo Herbal Clinic na wakoho akwa je ayaresa oba ene bema wonna ensem mu so wakoti yare a fako Agbozo Herbal Clinic obetu ase e de amaw sanso ena typhoid fever jonso mu yare wanyina ena sisi ene ma me ndo wie ya kwa Agbozo Herbal usisi ya yanso a na wako Agbozo Herbal Clinic na onfa ahama efentu wo yare ase enfama afei 1 minute man obeshani atu di yes so man se o mpe 1 minute no it's premature ejaculation aya na emwa etu hwe na so ye 1 minute man na wako hu Agbozo Herbal Clinic na wetu 1 minute na say e dey amount wo be hu omo e Kumasi di Chemso Old Insurance Junction wa e na wo be hu omo numbers enie 0553 417752 eno eye Kumasi die no ena enkran enso omo kwashiman omo number no eye 0241 750282 Peggy Aunty be trust mama. Okay yanko Traffic Studios enso se wo pe obi ama na ye branding papa any printing papa e di amount dia eno a any Traffic Studios aya na Peggy kan o se ye ya Akoma fufu party mu hu ye t-shirt na e hye ye no e Traffic Studios ena omo ye e de ma yen omo shirt no so na e papa enye de eni epa ni bi no enti wo per large format printing banners billboards labels for all products UV direct printing t-shirts branding souvenirs 3D signage engraving and a branding ewo caps books cars pens bibia ho branding na eno a any Traffic Studios omo Kumasi Aloga Junction omo ben iron bed for dine no eho ena obehu omo numbers enie 0247 013 561 and a 0574 0101 0574 010101 koho na omonye printing works nyina efa email Aunty bi ma memfa wo nkopie Dank Herbal Complex asoeye se enam nsa yare edi wunya ache bema ama wade no ehi se eraser brego na osori a ode ye wo yire anase wakodonkua no ose menda ne piaro eneme nkanche ose ompesa ade ne biem mese awa bayi gese meme ya na mubetimi atutu awo no amamma no na se okọ na ade no udi hyem na awro
wo de to ano na apɛ baabi atena de a fa wasɛm ɛkɔ dank natural complex papa no ɔse obedi wasɛm ama wo ɔba wo kɔ ɔbaako wanfrɛ wo biem ɔno so so a wanka de enti a wanfrɛ wo biem ɛyɛ ɛno a ɛna maka kyerɛ wo no sa wanka nkyerɛ wa ɛnɛ de me ka kyerɛ wo ɔse ɛnyɛ de sɛbi ayɛ sɛ nkwan a ɛnyinya no fa wasɛm ɛkɔ dank natural complex papa no obedi wasɛm ama wo sɛ ɛyɛ dwonso mu nsa yareɛ anaasɛ odwonso a bɛma ukam asɛ de ye twa wo mpire no fa wasɛm ɛkɔ naso ɛyɛ ɔmo wɔ pachi number 2 ɔmo ben city life hybrid school no ubetumi afro mo 0266 593330 anaasɛ 0244 017556 Aunty B. Okay, enti yembra me mami hoi na yentoa ne nkomo no eso. Wo se wo kodi 3 days ne wo ho. Ukunu pene ye. E na wo koye. E wo krom wa agogo wa e na wo koye. Enti anopa no aye den. E ho na ebri ya me nua ne ba ne beboa e be kan e ho no. Edu anopa be say 6 o'clock. No wa yi pure water back no dey too so share. Na e de no wa hwia gugua. No dey work akra gu. No dey ama me ne ma no. Me ni dia ko si 6 o'clock enimre. Ukoye fasting wo. Ukoye fasting 3 days. 3 days. Edu emre no asa yi pure water back no dey too so share. No dey no dey gugua no dey wagu. E ma no e je so china no pa pi. Start 3 days. Enti 3 days no. Na wa nyame sofu. Nsa sofu na mpa ewo pa. O se didi low cost ne sa nyama. Asa no so me ye so a. Me wie ye me bi sa se nke ye yi a. Eti ewo ni nsuo na odi ni 3 days anopa no nsia. O ewo ni nsuo de de. Na watena wo sa aya no no obo mpae. Pacho dabi o mu ni mi che kura o. Na hwana na eye ma o. Edu anopa na ne kola na aba. No ma ya ama mi. Dabi kura me ko ya de chie no se. Efie no otie. O se o mu tunu. Eti asoli fo mani nyina no mo ko ho no mo sita eso da no me kwa me hwedem ho na me su sei na komedo e komo ni me ti akomo biem se me hia yaresa enti no anopa no wayi pure water baako na o de atunsuo hiem na pure water na edide na we hwe gu cup mu na ewo coke na ukunu toma wo na o de ko we hwe kakra gu nsuo de ni mu na wanom eji se pan no nka ho pacho hwe biscuit nka ho mi ne hwe no wanom ewo na kopim enwumre no nsia enti in between no past 6 ekopim enwumre 6 no na wo ye den eno me num wi a na mete ho na mete asoli dem ho bi so bi asu ni ho na wo kwa out ho sister bi so ka koko wo ekwan ho ebi wo ho ne makotena ne chen e kom dim susu mitimi ni eti afedie edu be say 3 days no se me be tena ho be say 7 days edu 3 days na so to e ho na wo kono so se kodi 3 days na fe den na nka o se 7 days o se 7 days 7 days na wo kodi mi di 3 days 3 days no na mi di mi timi ya come de wo mi timi kura mi kwa na mi wo ho so bi bana so okun mi wo ho a hwan ebe ti o ko da be na da be ya wada na ifiada na memenda meko uku adan mere no se ukwada o ya sorry ukwada don pana meko e pai bo no enti uko no ikwada no pana uko pai bo no e na o se wo beda ho enti ukwai na no ukunu kai na me brabra mo enti ukwada nwumre na uko e e na ya wada na ifiada enti ifiada no anya ifiada wanya all night ohun se majuani kura anajo if me say uko ukwada nwumre no right nti ya wada na no pane de obehunu ewo ne ma udie enyimere no kura na oye maami ukwada nwumre na udi kan eye enum bi nti ade che ya wada na no pa e na o ma wewo ni nsuo e na wotena ho the whole day wa no wa mebọ mpaye na associate bi amebọ mpaye ama the deputy bi amebọ mpaye ama oti ho the whole day ba na say oye na so de mami a na so obo mpaye gusu a no so de mami num wi a no ko aya oya Nsem na woka na wote metewe ontewe metewe no bese na no ana no bottoms no aka kegege ka do o wi na de ama no aka na de ama me num wi na me sa me pe be tina o si me di 7 days it me di 3 days okay me ba ye be koso ade korota went me di 7 days no
enti ya wada no unu manopa na obo tongues gu nsuo no so ne ewo na enso ma no na ye yesu moja se no anewum e na unom ye na unom ye na otena hwa na ebo anwumre no nsia e na ono ana ye ma wana na o ma nakora bi na be ye ma ono ana oye otifie ho oti aso dan no ho bi dabi onti ho nti ofi baby na e ba ye e oho ana ne kola na ba no ma be ya o ba ye o si papa si okay omo ye ma me enti ya wada anwumre no so hwan na ye ma o ne kola no nakora anopa de no hwan na ye ma eda na me ko enyimere no nku eda no ono ana oye ma me okay eti enyimere anopa ekola no no mo ye ma me okay eti enyimere oyi no sa ba ho no ba hwie omo no mo be da eti omo da ho a ebi wo ho mo da ho a de chi a no mo ko edu enyimere a no ma sa be da ho me de wa mama akofie okay minti na wo kwana na oda sorry dem ho no minti na wo ye den na wo dware oba wo siesie ho ne da kan edu anopa tutu a ni ma dware asoli ne back of the church na wo dware ba na unya baby a uja o 9 ade pacho dabi to 3 days no enja o 9 pacho dabi e de na me di na me ni we be some question imagine many so ewo na eso na me num e de na ya nya ju so kwa na me ju so na o ju so sa 3 days nti edu da be na fe o sha o se ade we de minti 3 days Friday Friday nyimere eti nyimere no na eso ato obi asu ni ho me kwa na me wo ho eti me kwa na me ho afede e na me fa phone me phone adum kura na me charge na me fra me kuse me kwa na me wa ha eso to so obi ku me kura obi ate eso to nyina na me hye ho su me hu se eso to wie na me bua me nyama gu me bag e ho na me pie na me kofi masi ho bi be se 9 enyumre 9 na e ho ne de ba kwan ho na enye hu ana obenya card aba mi silori kwan e new town black we kura so onim ho kura new town mi silori kwan na me nam lori kwan sa ma fa e fi chire bia na onam kwan ho sa na oba fi ka kura mi ti me follow ka be na e ba na me gina no na eso no ato a afede o tete kakra ti se bosu e ho na me wuram na me di be fi mi be fie kura na me ba me fra me kun se me ba eti omo deda wo ye ho no omu nyina deda eti ba na me bopunu na wo be bi eti masa ufi mo be 9 no wo be dru fie ho be time be mi be dru be se to 10 me fa se be 1 hour na wo be dru fie enti wo ba no wakuma na o ka che o se sa asofo kro no ye ade no o frɛ no a na obe fie ho se me ka che ne se me se akosi aga e pia mo akosi agwa etu hu ya eti masa ji oji uska sofo no oji uska pacho no si o ye na se me na na ko a o si mi ku betu ya 2 million time no so 2 million so enya sika ketu asem na me ka time no na che 2 million ni sika pa enti o ba ye no wa me amehwehwe ba me masa se enye ho na me kwa asole se pipe na de me ko e do ko ye ti enu re bi ake ho na me kwa asole a e na obeka se asimesi de ye hu na asole de me ko bi eti we ye pipe but ni ba bi na me ko wa ko ye enti wo bedu fie nwumbre no ekomi ado 3 days udidi ye me ko ye me to aduane we kwan mu ko ye wo ko fie na oto aduane oto de aduane me to mu ene odi ma ho to yo enti sofo anya yie komfo anya yie ena doctor so say anya yie amami me pa cho question we ya me be bisa o e ma ne hawo but o say me bisa o busa mi bibia me kan because me pese ketie fo na ahwefo no ma hu se ma bre no ma yeden no ma bra me pa cho we di sen me pa cho manya 52 unim se free sa bre ye koya no u bones mu nkasa mu be ye mbre enti no ebetimi akofa sa pains ni ade a wonam ebetimi akofa abre o eno de min mu se ho betenye no me ma me kura no wo me kura oda so ahodi ho enti de unji ndi say ye age na ma na yesa enti unji di say de na ye o bacho ye mi na na friction e na efuru mi sisi say adane yare o se de o mitimi hu bacho o say yare bi aba ye say e friend na sciatica ya na asom sisi na machia time na wo ba no me pacho eni di mu me hu yare na ma wachia na mi na na ye me ye je se me cham hu sei ama mi sisi acha ama osisi achia enti da ben ni last time a wo call hospital ema doctor sign share and I say the chinchini na ewo mi nine no mi mi no me dro na amu a pressure dro kwa na me ko ji me complain say bia mi sisi na me nine bi it is na me GBB adreti me G doctor dey bi because I no kura dey amu ame kura enti wo gidi any doctor mu dabi eish my you
eto de den so a doctor ho na na obeko me pa cho me pa bibia duro wo pa bibia duro omo na so mu tie na omo hwe me a omo na me pɛ so omo bua me na omo so na omo bua din o wo betimi atua se me tua kakra me pa cho obetua ne kakra wo pɛ so obi ye makeup e ma wanim eda ho na wo ho ye fe na utimi pie na okasa na o confidence eba show edema wa eye glam by Tina obesiesie wedima ma wenima ya akona se wo to obadin se wo kɔ engagement se wo kɔ ye yie de wo kɔ ye bia Tina ebe ye wenim ama na wo ho aye fe frɛ Tina e wo 0544 466280 0544 466280 na wutie ye ya nso ne yenua bi epe beebi ediniti ato enye yenua keke oye panyin pa ope beebi ediniti ato ewo Kumase Askwa Stadium ahojo nhyiaye so ahensan estate ginyase Ramzia ensuo ewo ho na efie ho nso eye neat apanyin tena ho a eye yie ye mpetro ka bia ye pa cho an ye nsi bi eso ye pebe bia eho ye na ye nyansundwe ede aba be ye adwuma enti no ye srew ye mpe agent sem bia so enti yenuanom efieruafo a mo hwe yen na mutie yen wo be bisa chamber and hall self contained ewo Askwa Stadium ahojo nhyiaye so ahensan estate Ramzia ginyase a yesrew frɛ number 0244 714984 0244 714984 na yenua enya baabi emfa neti ento enya adwuma emfa mboa oman Ghana maami me de na nka pese nka onko hospital ba senya ogidie esi wo ebibidro ni mu no me pa cho me ko hospital we o na se de bi se konfa nochi ha ye wo nompe fo ho ade na onfa mba na dompe fo no so nhwe usisi ne wonan no emfa ma because we say usu ukuna enya stroke u peja no ana o ma no so mu ma o peja no se de wanate ukuna nante ono okọ he no nante ye se me ye ji bibia duro ne ono so bibidro na ena ne kukunu nante ye enti no unji ni se oda ho no na wa na wo peja no ana enti unji ni se no na ama account se ya sen akọ Kenya wonan na efrichi ye no ena abeso usisi no on se esi obi wo hwe yarefo kra se bi ono atimi ewuja yarefo no esan bra onemu spacho so wonim sa pa aha enti wo de nyame ayadomu enwu bata kofa akotwe wo yare de abrel ade na wonje referral note emfi bebia na wokọ no na wonfa mba konfa noche dompe doctors specialists ewo ho no mo nhwe because so first bacha x-ray na ye ready aya na mama ya hwe now etiefu ewu sampa okọ hospital ekotwa x-ray wo si doctor na o hwe wo eyi no asante achim ho no oka say eye dompe mu usisi ana ai ombe show say ya ene da so no say ye we ya nti doctor ne ka che o say affect enti na de na wan toa so na akọ nam nchen saa for how many ukọ we na ye twa wo no edi sei na won ko biem a akọma ye ma we wo ni eyi nyine eno de ma ye wo de didada echire kra enti ukọ we na doctor ni twa we na edi ma wo no edi sei oh afie twem won ko biem 1 year half mile 1 year half but the twem be 1 year won ko biem se dro no mo de ma me manumu a amuame e na me ka no say wo san ka won ko na doctor no san enka say okay de me de ma wa amboa de won say no ye hospital kese so ehye konfa no chi ase enti kese mu nyina ne e be wie konfa no chi but ugidi ani abrofu dom doctor fo Mami Eunice ugidi ani ho yo etiefo ane we ji samo baboa me na me ka bi kire me maami che say ofu se bia me de hospital sam no e betete na brabo ehwie enti sa wo so wo hwa yen na de bia wo ma na ewo na mama na dura no mo so de a ye de ye so so babra na nyina ye tumi maami ifu 0243114497 0322498035 na ye de ye maami eni nkomo because ni age no ene ho nsensem de me gidi say eye old age mu ensensem but ni gidi so di hospital mo ba boam na me ntumi maami for why 0243114497 0322498035 my Eunice
na me bisa o say me say Nigeria mo so mo ye aduro pa say wo so ukunu na ukunu sorry ukunu etimi anante ti ade na wunja ne ho na won ko Nigeria na won ko pe na nati papa bia o ne sani fa no etimi ye je say oye so a teacher is so ma manifestation because by force pension na okay sese kura de na katua ma bi mi na mi dipa ne ye didi e na mi betimi agane o mama o matua be say 8 months almost 6 months na say come fama no master no say so o want to say o da so tua ne kakura o betimi I don't betimi achi no 88 months say akatua na nye de e ma bi mi na me ko ba ne enti wo na wo twitwa wo da body trainer na wo da wo twitwa me da so ye kura onya say mitimi ko na onya ko kina kura me ko program mi pa chuan. Hello, good afternoon. Afternoon, Aunty B. Yo, me pa cho ho ye. Ba cho nyame adum si kwani na kasa ebo fa. Yo, si kwani be boam na mintu me ma me unisifo e na eduma na ye dia ma me Me ba cho me suma jeni say. Yare ta paja be mam. E ble e na abonu. Nti wo ko hospital mama ni nura. No ya bibido ni su bi kakra kan wan ho beto no. Wa nye bibia na aya ni. Nye bibia, nye na ni post ni be ma nsem ye bebre. Post an ho na na nkan pesa me ne fa se me no post so. No a. Nji ni se me no post won sem na tete. Enye me no post. Na ye die. Nana future ya. Yare. The nine fridge. Hello, good afternoon. Afternoon, good afternoon, Mr. Everybody. Yo, maybe I told me too. You see, Sadio will be at two, but maybe okay. Former classmates. Okay. Now, could you believe say, Omo born the year be say near na ma papa na yellow stroke. Enti all strength for no a bear muno na your contribution of the area. Mamo ma papa no call heba. Could you believe say, or tissue will be also or if you be also a bear from. And this had in Colabin now affect no. It's in that way na even way. Okay. Or na a before our mobby, we in a family, you know, we say papa no, Heba and them were sorry. After so company in our furniture. Sister. Hey, yes, you know, Heba only bet me up one room. Papa, mommy. Mr. Heba and bit my one why. No, we had you. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, me pacho udi ni baby ao kasefi. Me de Francis me kasefi Adeukwa. Me pacho eja Francis pacho voice wo form pa ede na emu me wo form pacho ma onde so kakra. Yeah. One thing is we know bibi drone able to me as solving the problem. Hello. Me pacho mi tie o. Bibi drone nti oye bibi dro no a ebotu ama no atono me pacho you okay me si bibi dro ai matipa Francis ye bibi dro ho onum bi no de bi sraso okay me pacho you onum bi no de bi sraso bibi dro botumi ama no ho atono bibi dro betumi ama no ho atono enu mpo na o si wo pem wo yi okay ye da se enti se wusu timi ye bibidro timi ye sa nompemu a ye srew ye maami o sese doctor ni gidie ya ayira wo ho enti no pe bibidro ni bi na waboa na ma ni dompe no etina so ye e de ama. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, me pa cho udi ni baby a okasefi. Accra New Town. Pa cho me too. The papa ni kan mi papa ni. Okay. Bibidro ni beye yo yeda say minia bema. Hello, good afternoon. Hello, Aunty B. 1937 aka Nkasa Anjo. And I me kan say. Mama mi ko se dia ya so 2 years ade ni. Enti yamfa ne nko. Ni ko pra on say. E be am dia dance man. Ai. So ya dia ki ni dia ni ya. Ya be ko. Yo. Ibi ya me kan ni say. Yamfa ne nko ho. Konko na kan ho ya ni am ni so bi ba ni am tuma ko. Wako, ni ma mi edro ya na ye wie ya the patient e bro. It's me engine so. 0243114497. Hello, good afternoon. Adiri.
Yo, me pacho udi ni baby ao kasefi. I'm on way there. Nyami adum, pacho swe. Mama dear. Yo, me who visa my this who Krupa, me kasefi Krupa fe maloma. Okay. Mine is a friend of Mr. Johnson. Our yet group obetumi akeni easy. Osi o Asante Achim Krofa. Asante Achim Krofa. Okay. Me mama no kasani na me hwa mutesi ya na me tinuwe die. Edi mama ne die no ye na ketu bi mo no ti kabutuka die du no dia kandi alupri no dia mawo. Oh, I see. Mine no. Ani obetumi ahwe bi duro no eye na so no na do no yusu ba ko no no se bi bejeme no. So eti be ya o yusu aduro enu a onyai da profundo no. Okay. Na fi no an ti man your friend Johnson say mo de mo pon na so onya no number mo friend ai wo de ye wi a ye de production line no betu dwa wo de wo tie ye de ye de production line to dwa o frɛ na producers na ni wedi nkomo why nyame so nkamo ye das nyame show ye nua be ma. Hello, good afternoon. Hello. Hello, good afternoon. 20 inch naso. Hello, good afternoon. Oh, no 20 inch naso. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Me pacho o hwe o TV so a na wa ma o TV volume na conform cry why? Yeah, hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, me pacho di ni baby ao kasefi. Oh, wa fam I dikabe kunya me kasefi ni me man kasefi area. Yo, abe ku pocho mi teo. Me say we are say obi na bedu ani jiziko. Okay. Minimum obi a also yare. What the number of one hospital or no cause the one if you were doing sugar can go so in the middle of the one also at Apple. Into my minute on us the dream of food or budget because one room hospital man on ye into a pay the drug just allow her. Okay. I'm able to know because on maybe I'm busy acquiring the smoke opinion and surely also being Pocho you be near be you. Hello, good afternoon. Hello. Hello, good afternoon. Pacho didn't baby ao kasefi. Pacho me your friend is Sarah. Sarah, you. Pacho kasefi. Pacho me kasefi go mama ngwate. You, Pacho yeti you. Pacho dem peni ya ye die me tumi so hospital me betumi aboa no. Dem peni ya ye die tumi na ka che me mam ni so ko hospital ya doctor betumi aboa no pa. Me Pacho you Sarah, me nya Sarah me da say. No me da say. 0243114497. Ye nua name to me age now so. Hello, good afternoon. Hello. Hello, good afternoon. Hello. Afternoon. Yo, me Pacho di baby ao kasefi. Nipa na wato yare ne na ye ne ya no. Mo wodi an se wo mi so konko ti abosu wo. Obesha yare one day no a. Pacho yo ya da say. Hello. Hello, good afternoon. Hello. Aunty you this ade. Hello. Ade. Enye bibia. Hello. So what you no. Baba samba wa do hey. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Many abadi jina so. Hello, good afternoon. Ma Eunice. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon. Afternoon, no. Pacho udini baby ao kasefi. Hello. Me pacho udini any baby ao kasefi. Hello, good afternoon. Utie ye wo TV no so ntima, o TV no volume na enko from why? From Kofi. Kofi pacho yetie o. Maame no Bible kwa say impedua ne Yankopon asoden nti Bible say impedua ne Yankopon asoden
nti asɔdan no dwumadi edi no na yankopɔn ɔkyɛ no nti ɔnu ne ho no nso bɔ no fɛkyɛ na ɔkɔ second chance mpaebɔ akadeɛ no yankopɔn mpaebɔ akadeɛ no n'anim no ɔyi si bi ho bɔtɔ no. Yo, yada si papa. Hello, good afternoon. Yo, me bacho udin baby Alkasefi. Albert from Pristia. Albert Pristia, yes you. Albert bacho TV volume no manen ko from why? Me Albert yes you. Pristia. Yo, Martin. Yes. Yemfa ofre for yes mo mo frɛ na ya mo hwɛ TV no aya no mama mo volume na kɔfam kra yes na mo tie mo ho e wo TV no eso na e delay why aha hello good afternoon. Good afternoon. Yo udin ni baby a Okasefi abacha me de Karim na me kasa free manso Karim manso pacho yeti o ampacho mwana ya mo ye dompe mu adverti Dr. Ban. Okay. I didn't know ka mo fan try me sure say no dey ko betimi aye. Yo so what twa adwe because me so me ginedi. O ginedi yo ene wa ma nipa mienu yate yeda ase. Hello, good afternoon. Afternoon. Yo, pacho di ni baby a Okasefi. Abazo yo friend agbana savi. Le ka safi Bonkra. Bonkra, di ni di into Bonkra. We the bet we are saying yare. Okay. Ana ni kunu so. Certain say empe Ashanti Jane no on. Hello. Pacho mi teo. Ashanti Jane no yam na sramano. Okay. Stroke ni abakowa. Okay. Yo. That's it. That's it. Na mi time. Ye be fa calls be mi Nsem bi na ya ba studio. Na ye ne power specialist herbal for Ababa Bedi Enkomo. Hello, good afternoon. Afternoon. Yo, me pacho udini baby a Okasefi. Oga me kasa free Accra from Boachi. Accra, Mr. Boachi, yeti o. Me pacho ma many problem. They come with the same thing. Na me dey me ko twa we no. Yes, we don't pay no Mrs. Yachi don't pay no me ni bi ho aka 4 and 5 no aka. E ho awewe. And so I doctor lecture ma me no. Ma no ma still I mean who say me nantin so ala me tip me name why me tiki. Oh, kafra. Na wasi akọ report say duro na mboa o. Ba bi na heba for no so no. Ma kwa akumpo de me kwa enra yesa ma me no. Ndete me bubu di ntino enra yesa ma me no. Ya me kwa kwa nka esa be kume. Kafra. Nti doctor na o ma we duro first no we hu. Mr. Sign kwa no ho. Aya na ye pay repeated services kra. Nti pa cha sign ko na ka che doctor ne say hu eduro du so yie. Nti na nro no bebre e wo ho no. Na wase ama we duro foforo why? Me da say yo. Ye fa last caller ye wie power specialist herbal la. Ye be sign ebie full lines no ebie mu. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, me pa cha udini baby a Okasefi. Pacho from Kokuni from Kasefi Takwado Bakado. Bakado. Yo, watch me say what? Pacho, I'm Dr. Bano who do what do pimpa. Yes, me yet to TV all the time be no, yes, me yet to listen. No, you say what you call Dr. Banhoma or when I was so Mohamedina, woman, I'm the Orbre. That's been your Benjamin Kong. Amen. Last one. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Afternoon. Yo, Pacho, did you be a Kasefi? The Kasefi, Tama, a friend of Teresa. Yo, my Teresa, you tell why. Hello, my Teresa. Hello. Yo, my Teresa, you tell my Teresa is you. Oh, na ma Teresa fa him. E ba za me kasa sistema. Aha, Teresa Pacho kasa.
me ba so me ma me ayi na wo kan na me me bete. Ai, Teresa kasa. Me ba so me ma me no asama wo kan na mpese me kakakra. Kasa. Debi yentimi emfa no na yembra studio na yeni yenua bema embedi enkomo me maame na na yire edura ya ene ma fio papa ene na mpese nka mhwe wanim enso na odi bema na abre bia na mtype ma nkomo ene ende wa bre me bema minim sa wo hwe ye ntene ye wie ya bema yi ba pe ye de be maame unisi ye de na eka no ho ne ye de na bro na numpe no wa hwe no e de amaye me nia bema akwa aba ya mami. Hey, o voice yeah now so. O voice no eno o body name fa kra. Voice no du papa. But na say. Your friend Collins Nyame. Collins Nyame, we Nyame am akwa ba. Yeah na. How about ko nana yire ho ye. Nyame adom. Our specialist Eba hospital ho ye. Adwuma e koso den. Na dance enso e koso. What you say? Be say dance enso e koso pa waso ye ho. Dance enso e koso na ansa na yebema wakasa no na yenkotie ye maame Aisha Muhib so atiase na yeji enkratoa kakra ewo Aisha Muhib ope emwa edi ama ne ba wenya holding heart yewi a meba minia be ma Collins nyame ho nti yenko Aisha hombra atiefo mpamchew meba Muhib ohia mwa na mesre mo se obi bia otie wa fidie so eye kumase ha Ghana ha ba bibia mpanimfo se bia hemfo emumbrante mesremu am wo paase mo nana wo hiam wa be 4 billion ne ye de nakọ ama o makọ ye ne surgery na ye hwe benkum hwe nifa ebi ni hono nam se me foto srem me dwa ato am se mesremu am hwe ne anje akwala na nkwansuo because say ye 1-2 a o se me hu me je se me de no wura hye de no ko hospital ni nyina ye you can't say skasem me so I say me hu enye o papa so anadwuma ye den agu nti amasese na adwindwin ti mi chese anadwu se obenum nso saa ma de ache so wahunu nti me sremu a mpamchew atiefo pamchew emampanimfo bibia de obehu me bia obeti ma reho se me srenu a kotodwegu fom pamchew mumboa me na akwala no ontimi entina wiase man nti o de aduru ne de me ba no onyaka we da ho no onya ye mam ne home no a chese me tete eba ne sa na me so me pressure e kosoro nti eba sa mikro ya na me kwa akotama no ho sa akopim se omudi oxygen na de ombe ye no omudi aye na chese onya ahota na yasen abafi nti me sremo pamchew obi bia otie me bia kakra obia wo bia obia bombodin anu mboa me na akola no onya nkwa mesremo ti kakra me so me wo kan okay enti kakra ye maame ewo eka no nti utie ye se opese oboa Aisha na odeboa ne ba atakakra Muhiba wenya hole in heart na ye number no 0530 507849 Edian ebeba no James Aglevo Akoma FM yedamase afi Collins nyame yantio atiefo ne ahwefo nyina aha awie e de ba power specialist as yama me akosia adu aya aso na me kamfo e de amawi wo feyase atonsu odi atrotro ni bia wo se obesi ewo power junction anase adu ya junction na eho ana eni apomden mapa ya yidi ho adanse eka ho sem amansa nyina agye atum no edi ehim na edi atantwe so ewo empem bebre menu aba aya na ensakra bi ba ye nipadua mu a enye ne nnete ye wo ye na enka ye ho nanso aya ne aye ne hwebu ada edidi mu a na akoye kese abetena ye so afi na ye won twetwede na ye si apene ye kan ya kan sen odofo hwei se etoda enche bia na wo atimi bo obra kama utimi drive anadwo timi ya oniama nyina si na pane bo bra na wani ohaw biara enya de se ewo ho ede ma wa etete wo nanso emre kakra ni ekame se wani enya de se unhu niama yie so ayekusu kane atoso kra de na ne uwu obi wase mani etwa emfoni nanso paparazzi bia nyina ho ya otwa emfoni kame akere wo se wani no
asem eye aba ho we memma emebo hu na emo me bo kokko se utu ho anamontem a ana unya eho emuaye pa ente sa na ne hwebu ade etena ho a odofo asem na ebeba abeto ne sente no se koba ne sa uhia expert se specialist se power specialist ya ma me adu aya eda no na no besa obefre ebra wo sa ohia no bi ene se 0244 54 44 22 0244 54 44 22 ya was 0200 38 31 abrochirefo nyina ni wiase afana nyina ba bia wo bia na odofo ya WhatsApp number no eye 0555 79 78 78 0555 79 78 78 odofo kura number yiye na efre na no da betro kwan ama wabepiem adue aya asoye ama wo so ensem da ye kan wanyamu ahotoso na watimi abenya wayaresa na wade wo ho prekope ye kan sei ani ho asem a na megusu amekan obi ani timi punsu a na ohun ne wonye wono areho bi anka no onsun odofo ebo kokko se emrebone bi eba hwe na etu ho anamon wani enso ase timi wewese a mesrew eno nso ebo kokko nyame wo sane obo wani no glaucoma ahodo a yeka ho ensem nyina no wodi ebepiem ewo power specialist asoye ya eho ana yebetimi akon atu ase ede ama na ho atimi atọ mesi gidi na etu anamon fisa dance ye wo ho ya oba uso obetimi enya bi edi enei se wodi die mukura enye no so etimi ekofa ani problem ede bro fisa se wodidi a unya vitamin A ewom enei so na didie mu nsem atọ abrani bepa acho for ni kire power specialist hospital na eho ana yebeboaw na wani no atimi asa asi ne dadamu enso ebiem ene brabo ya eso ne yemogya so ehwe ebo enipadua no wakwane esa nyina mu no ene ya na ohaw kakra atimi aba ho abra infections aba abetake brabo no anasa internal systems bi a ewo nipadua no no eno so etimi esore etia brabo no eti ene obehwe na obrabo no yese ayekese ehosunsun so a obehu bi ene se ewo ho a obonse ho dwaw ho tetew obitimi dwene ho saa fa praye ne brush nyina na odi dwene ho odofo o se mre na o se onipadua no so afa oyefro obonse bibini na mu oyefro timi ekutu na mu ya wo ya na edwaw mepa acho sunsun so chese obrabo eho aba ehaw no ebi enso eno no oso etimete udidi ofon ontiase fever keten na etete wa eye power specialist asuye ana ode wani ebekire na yahwe ede aboa yenim dada se hepatitis ho nsam de efri 2017 ede eba obiara ni ho a waje award ana emu abodin echen ye maame adu aya asuye eti ye kanfo ma wa na se adepa enkuto ni ade ma se wugye ade atu anamo a me so beba na obenya adanse ni bi enso edi eti se enei obrabo no ye se ohaw aba ho ensem a ye kan udidi na wo so te o sore a ho edwaw fever ketenkete tete wo afei wonum anya wo de udidi na wo fia me se bra na yenye hwehwemu emfama ewo power specialist hospital atonsu feyiase adua ya asoye eho ana wo ba ye kanfo ma wo se ho ebetimi atọ na ebekọ a ensa emma biofise tumi efra awrade ene nimde ana ye de eye adwuma awo asoye ho enti yese ye specialist ewo hepatitis mu eti bra na oso ebedi eho adanse ne ebi afa kompo na etete wa odofo eho asem yedi ewo power specialist herbal hospital eho ana ye kanfo ede amount yese bibi de thyroid gland odofo ebo omnimu wo se afrafranto no na eno ena eboa ema se wudidi a digestion etimi take place eno aso etimi boa regulate o temperature level no na sa thyroid glands no se eye kese na etretra esunsun so bi ne se wonya kompo ewo omnimu ho no obetimi se o kon ho ntirintine no asore aye akese ehonhono omene aduane na omnimu ho no na eye wo ya o kasakra eya fam we nyina aye nsankyerane a eda na di akyerew se omnimu ho no kompo ho asem aye ka no e develop bi na enti no ana ohia obapani adua ya se obebra yaso ye ho na yetimi aboaw ensem se no o fra 0244
54 44 22 0200 38 31 Mesu wo wiase fa na bia ba bia obetim ni akasa abonkomo abra o frɛ ana wo voice note e de abra yen e wo 0555 79 78 Orofo enhwɛ nye hwebuada asemhia yemfa nya batan wotini sei no na wabɔ ho so atu anamon na de wani akyerem ewo atonsu feyiase Power Junction takrade yewo Anaji Estate enkra pumpuni mantam wonso no me say udru eye pokuase interchange wo de wo say ope Power Junction ana Power Specialist Hospital odasani obia ebe kyerɛw na wo so watimi akɔ ba biara wo Ghana ha no emiaye wei wo de wani akyerɛ obenya yapomden esunsa so pa ho nsɛm ye kan bi na wo so watimi ade wa ahodo a tete wo no afa prostrate ho ensɛm so obi so obedwo so saa made ache demu ni nyina akora no otimi enya adaje enya dwuma dwo biara obi so etimi adwo so ka no wonte se empodwo so ba na ni beba no ho so no ne ho ba biara ogina se process ade ama mema pa yie fi se mema yare na bi memu ade yese ekum mema pa yie mfie dodo a ewo yanim no a doctor for ne science for na akere se enipa betimi ekum ewo wiase no se de yemfa eni agro na ekoba ni se de a na eho ana oba pani aduaya ya se obebam na oba abeje mema boa free or how and guasie we mu etu ye ni akere akonsu fe na ye friends 244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 31 WhatsApp don so ewo koma wiase afana nyina ba bia no eno na betimi ene yen edi nkita ho ewo so na ye 0555 79 78 Orofo ye ba ha yara ebreni so a nanso yarewa ahodo pii ene ka we ho se oto ase etwetwen awie oba bi sori wose wi se wahu aka wo entiri no ana emu atimi asisi saa no edidimu a na yeso nya numbness ne nsan se onan baabi ade wo kra wonte yeti kra wonte na yambusa me ho se moja no entimi penetrate enko ho a eno na kofa saa oha we eba na se yeti wa wonte so ka wadwene num fise obi tiw ana ade twa wadwene na beka kire wo se ade we na ekoso woni paduanum nanso wonti ewo na mu wonti ewo honam kwa no bi se bibi se na ekoso woni paduanum a etete ono na ekire se wadwen so no eno so eho eye aka odofo bepa acho entrase emma ensem we emfa wo nko ewuom me se duru se ya ye hia Power Specialist Hospital ye hia specialist se obebamu na odi enura abeka yen na yetimi agina brane biem se nipadua na obi biara ne ho obetimi aye se ebedwane akotoa oba pani adepa akosoa adu ya na ono na beboa yen ama ye free saa oha wewe mu edimu a ne hu ne se obe stroke se ya enyanye nwuye na enka woto ho no mepaacho dodo na adwojo ye betimi ama na sore ebetimi asa bankwa biem odi ne se obetu anamode wani akere atonsu ago wo takwade a oba Anaji Estate enkran ena owa mesi pokuase interchange ho a oba odi o se ope AC road eho ana obapa akosua aduaya na dwuma pa odie no ode abepie eboa omanfo enso ewo ho hyane nso wopi ana yehwe se fibroid etete wo se emoja etu wo se abotwa ahye onyinsan abra wonyem no mepaacho eho asem nyina no fabedan Power Specialist Hospital na ho ana aba yebehwe ede ama wo yemma emoja ntu edura ede bema no ebehye yare na se ede afri system num na wo so aba wo pe no watimi anya bi ama wasetrem so atime from ede ama we anye husunsumu yare emfa nkohye ehum ene aham fisa fibroid ne kra no odofo ade se yetimi de wo ewobusua mu a utimi enya bi eti emane emohu se obetu anamon na wodi wani akere yasoye na oba eho enso ana adansi a ye manfo edi no oso ka ho we hye ama twedi ampo nyankopon infections ahodo tewa me se eye Power Specialist Hospital yenro no yatopi apete emonten so eti edobi te se eye cough care ewa obo na wo mfe eye wo ya agya wo mu yade no fa wani kire pharmacy papa bia ewo krom ha okọ nese ebini ho a o frɛ 0554 055
Me pa che 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 31 baby biara wo wi asa fana asase so de 0555 79 78 me wi na me ma emu booster me ka che wo se wani ebetimi aseye a se immune system no enya eno so etimi ekofa e de ebrew eti bomoden se wodi wani be chirim ewo pharmacy bia na okope herbatin herbal mixture na wanonom eno achi unya adua ya mala mesa wonum atoɔ ene hodwo a wahodwo wayɛ mmerɛ awo a atiagu so a wonti ase wonum ato ne nyinaa no ne nyinaa nso ebefiri hɔ ede amount jirikagire ne ya mema duro eno na edi mema sem ama wɔn amoma ware etimi aso no moni gye nso etimi awie ɔmpɛyɛ dodo akonya baakofo entena so enche etimi de ubesi a na wahye number ne nso na wafrɛ na ofrɛ na oba me se adanse no oso ubedi bi 0244 54 44 22 0200 38 31 and WhatsApp near 0555 79 78 order for asempa eyetia kwesi abesan share biem me de wo si ha na ya to nsa for se bra na obedo ho krakra yo mini abema Collins nyame yeda se enne wonso wabedi Power Specialist Herbal Hospital ho adanse edi amaye maame minim se wo hweye ohireye akosua edura ya minim se wo hweye enne ye bro patient why ni sisi ni nan ose ote yawo hwe no efama ye yeda se na ye san akai ye tiefo ene yahwefo nyina ese Akoma FM Pediatric Society of Ghana ena Komfanoche Teaching Hospital nyame eye aduma 21st September yedi dwumadie kese bi eba asantemam ha yatodi Healthy Child Fair we de ye de ama ye ma no akra ya wo ne nga enne ekopim se wedi 18 years du wotwe ena ye sa health fair we de ama wo mo a doctor fo mo hwe enkra omo ena ye Pediatric Society of Ghana fo no nti woti omo din a eye bibia no mo ye enkra ena omo hwe wo mo ubisa se die bi ena ye be ye wo sada no dwumadie na se ye be hwe enkra no omaso omo hwinim ena omo minim se nia eho esi etie yen di se nkra aya na omo nso ewo mental health issues enti sada no a doctor for omo hwa adwimu enso ba be ye nkyerɛkyerɛ ahwehwɛ ye mana adwimu so omo nso stress na omo fam no e de omo ko depression adan doctor kese wa kan no se nkra no omo nso munya depression ebia na wunim eye no krepa fa oba no efa no bra so akrepa ho de nso ye ne keka eye o se ne nso na ye ne keka na bibi ekoso ewo adwi no musada no oba na ne nso ahyi bebre no fa ne bra na doctor for enhwe no emaw afei akra no age bia wadi bia na aduane a ewo se odi ene apomudin a ewo se onya nti sada doctor for ne be kire oba no onya 2 years a aduane say na wo se odi ma no 15 years say na wo se odi ma no nutritional assessment ni nyina ye be ye bi ewo sada no dwumadie no ase afei esin ye egu ni panumi enkra no bi say nye Healthy Child Fair that day no eno so doctor for mo hwe nkra ase ebeba ase na fei eni oba no ko school na wo hu ade na nye na dwen na se bio e wo form o nani no ba bi ote no ye trogu board chalkboard no so ana said o hu hwe eno so ye be eye examination and a general health checkup e di amaye ma no me kan uye mu ahye wo se we de untimi ntua da bi ye nje hwe e ye free e na bo red no so it is free fa oba no ebra e ye memenda anopa 9 o'clock ena ye be hye dwumadie na se e wo kuma se prempe assembly hall mo kita cars mo ba mbenya ba bi apake mo car baby awo bia wo drive kra na de obesi asafu labor runabout ka se o ko prempe assembly hall a police footage na ho mate footage na ho on be kyerɛw na wo de oba no aba na ye ka sei wo pɛ se wo be kan ye ho na that day Healthy Child Fair no wo be ton wade e wa se bia ye pharmaceutical company wo nkra nuro wo enkra shops out on enkra niama school ho niama bibia fa enkra ho efri ene ya wo akra no e de kopim 18 years a ye number wo be frɛ na oni ye sales for edi enkomo enie 0209 119090 0209
9090 ofra ye mpanyimfo no be hye package fe de ama wo na sada no so de woniama aba doctor fo no ye o madwuma no na wo so wo to woniama so ate ase mpanyimfo na mo beba sa adwumadie na se no so ye nyimu emfimu ye be ye check up ama mo e wo mo pressure na doctor fo no so ne mo aye ncheche wo diabetes any sugar levels ne de keka ho nyina no mo nko no na wo so wenya wapomuden show date ne to hobium edru ho no ma maame bra papa bra nefa oba no ka ho nefa no bra 21st September memenda anopa no nkono ene ye be hye dwumadie na se maame uni sei mo asori ni din na sofu obi frey kola ba ko frey eno mo churchill baby se ko ho ho nyina wa ko ho pacho mako sa ene wachini o ni nyina akọ na akosi aga itu unom de ne de na ononom ye e de niama ne de ma ononom ye se de omonom de ma me omonom niama bi wo omonom de minim de omonom o omonom de se mi si me ko ba ko mo ma me wo na ene nsuo na ba ko na me sa ko ye aha ba ko so ma ko ye menumo yesu mo diane ene so bulumu o ni nyina wanum bi enti e de nipa kro na ofre me sheda e na me bisa o sa question we nipa kro na ofre say ma ne nko ho no ma me no already na we duru ho da o ko wa che oh na ho na o kwa sorry second chance ni e ko am me ka say ke mo asori ni so apreabo wa bo asori ni di se ma soli no eti me ho na o kwa sorry oh okay enti na mi kun kura kwa sa no onya stroke no enti wo da ho ko ho se ni o da ho ko ho de ani nka mitimi na tetimi kwa soli bia bi on kwa sorry bia but mitimi stay makuma me say me second chance ni oh okay yo eni e kola na o frey na o kire ye ba bi say ye maame ne nko no ono a o se ho e na o kwa sorry dada ho na oni ni kunu eko na mpese ye maame eyi asem na no e de maye enti no yeda ase so recommend asori bi de man no ye church member na ne 990 osi ontimi nkobiem wanom ne niama ne nyina bi nyem na ba bebodi anti bi mi ntimi nkokot wanom niama ne nyina bi so yawo no eda ho wo ho nte se de opa bibidro nkofo so afra ya send ye message pa se be bi wo bi bibidro fo wo no nti still ugidie na we bibidro ni mu baby amenya mahoto bia baby abenya mahoto bia baby amenya mahoto bia okay because my chinchin sa ko fagiji misika di misu mi ni obi a pa na mi di na we djuma no nya ska pa na odi bi to apetin me ni den mahoto nti me ni den oh me ni den se ti na mi timi nya djuma yie na e ha me no wa ho etimi peseka obi a otie bia no nu obi no betimi abra me enya sika eti na me beti na ha ya kra se kra ye jai sika jije enya sika eti na me beti na ha se bia o mu jiji sika ma me obi no betimi abra me ene na me hia eti na me di aba ha okay wa ho kanya mi kun no yale a enya Nigeria nya mi kuro mu na edro ye Nigeria ni kame be kokura e na semi wa be si because mi kuro mu de ya mamere ni se wo papa wu a na se wa ye na yie na se obi wu a utimi ko ye yie utimi ko boso a makuma kura we mi tufiri efie akoko e na me ko tena baby se mi timi tina ho mi papa wu mi nye na yie wa nye o papa yie but you da bi mi nye e chese o ma ye awie sususu mi mi de mi ma timi akọ nti e chese wo nye o papa yie but you da bi nti o sa kwa ye o papa yie ana asa na mi betimi akọ bi yie asa betimi akọ bi yie bi di na chi owuye no mu be di na o chi da mi she tutumu ma akọ ase o mi te baby mi suyi bese 1 week yare ebo mi because one your papa ye ni ntino untimi ya mamere no da untimi nye obi ye dabi I see na your papa ye na wanye no so de bia ye osa no pa chenye no a sa e bia na ye no wo papa pese oba fie pa chenye no a enye no a o pa che dabi na ono ma me kasa pa che ye kasa te bia mo kasa te bia na wa mama ya wa se bibi se ye koso wo usisi no ridiem na me ba no to su mi esa no yes mo friend graduation say dey o ye soldier and eti me call 2015 eti me problem na eti say na mi ti pensi kakra eti omo so ya de ba me ba no to su mi eti na osofo bi ka kire me ba no say me mla betina a solid dem no mutimi enye sa o say Ghana baby ami wo no
o say me madam for back o who say me nya sika pa yeti o pese ka ogugu mi good ti di say me beti na solid dem and yes I mo bo pa ya onipa ko no ye say obi etimi tu asie eno ye Nigeria sofo o ko 2015 eno Nigeria sofo ni hu sa de na wanko me pacho no say ye say me be da a solid dem mo jimi to e na me ba so say no mu si nu ne e wo ye omo ho no o ti mi mane ma me kotina a solid dem say ti say kura o na me ti pesi kakra wow na de na oba na ma wanko da we bia na ka Nigeria de ni sa Nigeria sofo so ni so me powerful pa o em say bia nke ho nke befa na oba ni si o yeso jani ni ntina na on pese obekwa akoda sorry fi keribu aserafo o say keribu aserafo eno ye de nia Celestia unu Celestia minim enko Nigeria hoda se bi wa ha minim adekro omo hye white omo hye pabua aya sorry pachuan minim o me ma sorry am kwa Roma na no na makwa duru say minim sorry bia bio o say from say keribu aserafo Mr. Kakra, Mammy, what's your problem? Say, Keribu and Serapho. Hey, you're Keribu and ye, Serapho. Cherry and Seraphim. And a second one is Celestia. And a day, Union is Celestia. Only and one card, dear Kabumas. Hey, you're ready, yes, what to spend, I say. O say, Missy Minaya, me and I made this series. Oh, 90 days, you're not son. Oh, see a problem, say. Keribu and Serapho. What a bomb did show. Say Nigeria solid na me na no kura makwa jai kura. Wa ko san sorry ni nyine o so mo say dey. Me dey tell bia me pesusu solid. O pesusu sorry. Ade na su ha say no. One na see one na say pesusu sorry na bia. Oh na be ka so. But you na me dey see yo. One na see wo e live. E live. O pe live an kasa. Na ya le aye mi say the thing na start person me start see me that. O that dey o ti me see na 52 years wait me see that dem. Me see pa. Hey. Sir. You bet me see pa. O bet me see pa. Na no nyame ti me nye. Nyame ti me be ye. Ye bibia. Aunty sorry no say from say. Keribu and Serapho. O say omo say dey tin. Why? Omo say dey atade. Bacho fita. E ho nyina wakọ ho. Asori na me ko Nigeria no. Asori na ko Nigeria no na san na oba Ghana hana. Me ba de no de wo Lagos. Oba ni wo Lagos. Eti me call ye na oka ye na me se me na e ha me. E na o se o de me call osofo bi ho oba onu yo ba. Eti e call ye na o se e na o se ye je se me be tina ho. Na ko ma hwe me be se busuma na busumi mienu. O se o hwehwe mu nipa ko no ye me star o se Ghana obi no ye me star. O se obi no ye me so nipa ko no ye me say ye no bi ati mi nye den. Entu ase ma o. Eni ade na no ade. O se ye be tina solid dem asa na wo be ti mi aye. E na me ba so say bibi sa bi enu ho ti mi ma ne ma me e be tina solid dem. Say o mo ye say. E na me susu mi nye gide say obi no ye me star mi num say mi na na free cho ya na ye me star. Because when you be abon. Eti mi hye mi fa se biti se ebi obi na oye manase mati aduro so mi ti ahye so okay yare ye ba ye twa ye ho kakra bi ye be ba na ma me se Keribu and Seraphim obi na Nigeria ni so te a ono kro betimi afre no asa atire se mi ti di ni da Keribu and Serapho sir Keribu and Serapho I see how fi ba ye na amane a odi atoa ye wa ha Pacho ye friend Eunice mi Asante Achimagogo. Eunice Asante Achimagogo. You ene ha boko wo na wonam. E kwan so e de na de wato aye mi hu bi. Asante Achima wato aye wasko ha yi. Pacho de edi mi ba ni say. Mi nai. Achebet na enye mi yase. Ase mi na free no na me mi say. Ha me eti edu ba bia obi humi a o se edutu obi wo ho a o se unai no de o hwe ni yi a ebe furu ebe ha utimi nate eti ampa na sign na mi kunya stroke na atomi eti onya stroke se pejia na mi pejia no eti na afede ayekesi so a utimi hu eti machi sa akrofa jijim sika disa
eti mu ho na Akoma FM na me tie bia saa bere ka me ofi a ka me hwe me TV me hwe mu eti na me say me so me de ba be da mo anoma pu bia ma me na ohwe mi enye say me beti na ha no because me ba no nipa pi say me call TV so na me see o enye hwe omo say enye say me beti na ha say me be stress sika enye sika eti na me baaye eti enye say me wo sika so beti ma bram ho kakra no nipa ko no beji me ye de me nya ama no eti na me see say eti efuo na ahwefo omo humi a di obeti mi abra me bia obai makọ hospital sa makọ church street kura mi di we no kura ba ha ase dro no mo de ma me so ama me etimi se bibia dro na me hia sisi bibi na me ti serafo Caribou and Sarafo unu say Nigeria brofo they different from Ghana brofo mo de mo friend come ye so your friend come e bi aseri Caribou and Sarafo na bi I was na mo de mo kanu dia but ho de sa na ye fra so okay enti no ye maame ne nkoma a one yen abebo eno no enche bia ye de dwumadie no ebeba ewieye adwa pegi ata kakra ye ne bra na ye wie ye nkomo no but ye maame ne nkoma ode bae no wa akase obi mema ne sika o sei wa wonim se wo ye bibiduro na obetimi ahwe ama ne nan no akono eno enti ena ye maame eba ehei enti eno nti ena obae wachini a wakọ asọfo ho kwabo bebi ọkọ asọre kra che yesese ya eniama ni nyina wanu bi menyam na mbesi so chese mo amudi nyama na obo che wo ho no ni nyina wanu bi sọfo bi so ma de wo eni nsuohie 3 days we ni di dry fast ni dia na ewo ni nsuohie ni nyina ne nan ya o wakọ hospital amfa ama no konfo bi so ma no wo so konfo no so ma odi en konfo no enetie bi o se me kwa me yam na me fastra wan fa hwe anka ho da bi wan fa shire kra anka cho wa fa hwe anwa no nko a so jimisika oje o say de no de me kai a che de me kai na sign ni say 1.2 me no so me obi di me ko o ka che me say e white eti mi be show bi na hey pa so dey o say white herbalist no ana konfo da bi onu de onu ko onu so ye de ya se me hu obi a ni maka kire ni me ka me ha ni pa kro no say ye white onu ye doctor na ye herbalist na ye oh ye bibia dru e no say ye white me do when of ye me no see o ye white na ye o sa e na me say ye green ho na mu bufu e na me sole o hwe wadim na no say yare de ye de o say ye white e na also say ye de e na me say ye green na say bi so na ye white o white de be show bi 9 na ye ne ya hey wait September welcome pal September welcome pal ya some ko faji sika de ti na me de abaha o de abaha no ai mu ami erade be ba kura obi si se o ma free Nigeria yeti Nigeria for mo hwi aha ebi ekurasi fo o mo se me ma no mo Nigeria so mo hu se mi TV so a na me se a so be seska na me se so mo bet o mo hu mi kura se nya sika na me be se mi be payarisa mi be payarisa aso menya so wo be nya musa ha na me wo no menya obi kura frɛ me sa de na ma akɔ oni ase ho ahwan o na me sa ha na me tie ta bia aha na me hwe ka me ofie me hwe me TV ka wo hwe ye mo kwa na me hwe ta bia minimum mu nyina wo TV so de na me be kɔ minimum se me ba ha no menya ma yarisa enya sika eti na me ba ye se Nigeria for kura tie na se omo mu pa kɔ no obetimi akwa Nigeria for de bia no mo ntitwe ne ka okrom kasa na kabrofo e na omo nti me brofo no say betina ha ne yesema me nka brofo bio je say bia o ka okrom kasa no so ehu na obi etie na bia na Nigeria ni bi kra wa ha o ye aduro a na wa behwehwe nti mpacho kana ye nkoi ne wan ka de na ye nsori o si esi he ni erade nyankopon kana ye nkoi my brother with my sister are from Nigeria. The time I'm from Nigeria, they come. I no get sickness. I no be sickness from Nigeria come. And I see the pray say if I dey go Nigeria, I no go carry sickness go Nigeria. So my leg dey pain me. I don't know where the sickness come from. So if you be in Nigeria, where you know the person when you get the medicine, when you know medicine, make you direct her for me. Make you give me a number. Make you help me. As I dey here, so not be say I call beg money. Not because of money I come, now because of sickness I come. As I go get
medicine when you go cure my sickness because my husband and 2 doctors so na me dey go out dey work dey bring money whereby we dey take the chop if I no get medicine whereby you go care me you go care for me how my husband go chop but I still get 2 children for here I no get any sister for here I no get any brother for here I take God beg una make una help me no be money I dey beg o if na see person wey fit help me make una help me I take God beg una. Waka pidgin Nigeria na de papa na mo local casabe na no so kan obi hu sampa ye Nigeria how dey omu ni ha baby ya David Yoruba no casabe na Ghana kura dey I had there you never know because say bi mo share your Facebook Lagos ni mikuro mu there obi share Accra ni ai me ma you ni say obi share your Facebook obi share your TikTok obi share your YouTube into obi wo Nigeria kra na mikuro mu kasa kra there say o si me kan there say there di mama untimi nka na there he na utimi kan the brofo na betimi aka na meka no because mikuro mu kasa there ase me nyobi na me no kan me no me makura kasa me di chief fra na omo sere me na me kasa be for no mo say wow oya there say waka broken kakra me mami say the ade agree there just ye nyina ye bem Aunty B. Yes dear. Asemo. Asempa. Me was a tourism minister o. Enya asem ketwa. Hey. Ochini. Yare baako. Menim se eha no enti na ode abaye ha. Na mum de nka menim ni se na wo se nkokoso a ekọ hospital. Esre wutwa baako a wontwan wieye. Yare no ebia ehase wo kotodwe. But ebia ewo baby kura nkasa ekọ akọ na ma yehu yare report ya de eye wo no enu nti no be wo no yare anti ye de ne ko hospital a ye ma ne ye last ne esres ne like ye examine sa na wo baako na wanko biem na broni wo bibi ye fe big drug to drug interaction oto edura ya hwe leaflet eduro bi wo ho no ma anyway ye nom mum e wo time a e wo se ye de wode nom se wo ehu sa na ma ni nyina wo be nom eduro bi na asa akofa yare foforo esa de abro ana na akwakọ wesen wo nan no sa na me ma me yare mi hu wako hospital akọji nro wo nom 3 months a doctor anka ncho se 3 months mema bie mu ba wa watua wo ho wako konfo wako sofo no utiri na ye se wo anya osa se wo timi ko die wo nko a 3 days any ice water pe nyame na ajewo any warm water nyame na ajewo e wo so ko hospital kwa na akọ tese e bia se wonya ulcer dia because me nim dey wo so ye ho sa se wo sika na obetim dey akọ sa nkrofo no wa akọ ese okọ hwe wo hyebrem enti konfo no obetim akọ hyebrem ba ama se ko bie bible na hwe wo hyebrem wo honom konfo na wo ko ye ma na de na wo ye ho sa yare de minim se eya se de wo ka se ne papa ya tofom no so obi a want na yare fo ho da no ho onim de we a wonte asem na America na se ba se sika wo na obetimi de akọ we wo 2000 we wo 1.5 we wo 300 ade na wo nkoso afa nko hospital se mo hospital na mbo wa omomo referral letter never bra ye friend say konfa noche ana wo chi honum ukọ honum akofo dua eye kesiem ukọ nkran na nka o ma hwe kasemu yare de menu mienu nyina sebi ati se tire ye mpa ye hu ade cropot e den ewom basa wo ne nanam na wo de anwea na wutiam na ye ma wo ewo no kokokosa dompe na emu ya wo ya no ya bo mpa ye ya botong seguso ni e de warm water asa ka ho ene na wo no bi wo fie na ma me wo mfa miemia ye besere no wo no mo no wo fa miemia no wo no enti no ko no bi wo ni fie no no mprekwe ayo eno na ombo Holy Ghost fire goose oh ha adwene enye ye mami nkwa na ebia ye kase wo ye o obi won mo no so tifie the same thing o yare ne no akwaji we enne no akwaji we so wo ye sa na wo se soro yare no kura na wo soro yare no ye be se tiefo ye mami o de baba bedan ye se obi nim obi obetimi abon because me wo nya nam je se wo so hospital se chinchina hospital ne de won ko ne gidi ayira wo hospital banka wo tese na nke bia nke de ne ko konfa no chia ka ebe hu ade ko potia eye no na me feel say bia on say o nyini no age nti no emso ye factor ai aha na ho ode ni ntimi nye say nia na waye minka ne say adwumaden na ma afi na enya nsunsanso atase na wo hwe no so na onye obi a
osasa obi a na ne mu yedu ana ma memeboa enti obi a ne mu odu saa no so wanya anantu a ene body ni begina so a de bia na body ni we enan kotodwe no e kan because me ma me bia me ka se ne ne te wotete me enante sala wotefem onu ba bia oba ne to ne soro dot sene ne koto ene waka fom wa course with akoto omsi bibia nim just that ne mu yedu sene ne kotodwe no wo enti bebeti ma factor bia adwumaden na waye na ma me de na egu ni mu asoro yare no mami obi enu a wo blame ye nim se yare to a ope se wo ho anu aduru enti no we ka se ya obeye enti emfa ne se bio obi twi wanim pacho ate ase ba ye te wase pa se yare ba ye tu anamo bebre ba se nia pegi e kan ye no edro bia ne de ye de kan ho de nom onum orthodox a na wa hwem anom orthodox enkonom orthodox kakra na wodom na sign fa herbal fank kan wo say onum herbal onum orthodox na sign so akoto de painkiller so doctor prescribe ma na so wonum a wo say timi say kidney blockage is simple ma me so hu etu ba hwe na afa u treat wo nan no sisi no na akofa akoma yare bia beka ho akofa kidney bia beka ho no so ma no me dro ni nyina eno do me no ma na ajojo me kakra na mitimi ko deeper enya wo a enti na ye ka say ye blame no yare no ena ma utu sa na mo no enti yeda ma say mo ama sending numbers ni suggestion dia ma ye no say yemfa ne nko ha no ye wi a producers ebe screen sa numbers no eni baby ama kire ye ni nyina na ya hwede ye papa na ye de ye maami eko na ka me nko ade anka de medikin aka chaose me yemfa nko konfa no chi ne yemfa nko hu Dr. Kunadu Yadom na omo show orthopedics fo no na omo show omo de ni nan na chia no kra yetimit ne no ye di dru wonom ka say old age ena ye o sa de a na fe baby apesa woko no ni ala o na woko why omo so ni pani abra wo be pa yare se na mo so afena mo baba be di bronya ni fe Easter nya nkrofo yi ade na sa oh de bia nti bia na ha de wa ba nti no ene ha na ye di dwumadie no ya besi na ansa na ye be sori so no ya ka chem say ye nua bi ye dofo bi ye busuani bi ye dwuma ye ni panyi bi Pechemben Hall self contained at nemu wo Askwa Stadium ahojo insha yeso ahensan estate ginya ase ene Ramzia enti no so wo baabi sa ensuo wo ho na eho ete eho ye neat nipa ni ho bebre ko ka bia eni ho obenya baabi a park ne car fine na yesrew agent fo no mo fa nche yen na o ye fie wurade a na wa frɛ your number 0244 714984 0244 714984 na ye dwumai ni ye penyi enya baabi emfa niti ento sanso na wo probi ama wa your makeup e de akwa ye fro engagement birthday eyie graduation bibia wo ye bia wo pese wo touch up wanim kakra no e frɛ no glam your face pese wanim ayi akona akono no na wadaro ma wa frɛ ye number glam by tina makeup baby awo bia wo frɛ number ya tina beba na oba be siesie wo ho e de amount e 0544 466280 0544 466280 na ye nuaba tina o siesie wo ho na wo ho enye akono emfa emma your numbers obetimi afra ye be se betimi afa be calls be 34 b e de aka ho 0243114497 0243114497 and 0322498035 na also ebia wo ba bia wo pesa wo kire na ye de ye maami ekoho no ma na ye maami akoho no maami na so nan ne mu de ehin na ye wo ya no bacho we na frichi ye na we left one no na afra ko sisi ne sa enti wotimi de kwa adwuma de me kwa amene de o kwa ba ye seti na me se me kwa me ndu painkiller bebrebe ni de wo sa otiso na wo mama enu se se yo mo ye de adwuma we no ko school omo me enu ko school omo me enu ko school omo Nigeria no mo omo ye adwuma ti bo so me so omo brel kakra na te we enye adwuma na me fe no mo hwe me mama omo wo ire no ma
omo ye mema nko a but oba no ye penny oba na ye penny nti omo na ehwe o maame ama o nti ebe ye wa hometew so obe frɛ omo say omo bro sta kura na me frɛ penny kura no brɛ me 1000 the auto so me no brɛ me 1000 na me sa de ye o side ye we acho me from kura me fele o ferry because me na say ka me mia bibia na me de ama mo say omo fa send me maame wa no mo hwe ma me maame omo hwe omo ma no mo ere no mo sa hwe bi eye mani kafra 0243114497 si ebenya calls me enu bia na yemfa dwumedie no embra ewieye okay ebi enya emba so ide na Peggy yentwa so na yembo yenkomo ewo ye maami ho wo ka bibu se friend say drug to drug interaction. Okay enu to obi a otie ye foi na yentie Aunty B on or say painkiller. Okay, hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Pacho, hello. Pacho yetio. Pacho, you know, first you say, you do Ghana was. I thought, oh, you're catching wrong. I do so wrong. You do so. Hello. Hello. You do so. I'm not going to tell you, I never mean an ancient. I don't say a record. So much not look at a record. Every have next station cry. I do so become back at you. Ever in National, obey the National and Katama of young Martinodi. National, I mean, I record. Me pacho you, that's why. Yo, Peggy to us way. Auntie be drug to drug interaction. Even say be a malaria drew. Any coin say antacid, me can't antacid a yefuniare drew. Any coin say ebom. It be also train na malaria drew a year juma for some period and sana one antacid no. And yes, a be a obeyari. And yes, it be the problem, but ebema malaria drew efficacy I am very low. Entiana Bonica say, in you can say for Bumtina, I am not time yet day a womb. Or can be to say painkillers no. Painkillers, Nini na ye Juma Bako. Nini na Mempese me boom be yes, you're cunning in a bone friend NSAIDs. Non steroidal anti-inflammatory drugs. Inti say Nini na ye Juma Bako, but it be Obako to na A plus B. But Obako tobacco na A plus C. Obaka say A plus C ne de make manum A plus C anopa na manum A plus B anopa ba ni nyina ye baako me mpese me de edro bia be ye example na my advert amom enti ni nyina wo se ye hye ne nso wa anye ne sana se wonunum ni nyina abomu a ade ye adwuma baako osusu a wakwakonum ni se aye overdose anti bi overdose na se akwakofa asema ye den e de abrew ye maame no se eye ni kotodwe on se afra ba ne soro e betime se bi kwa na sasabro na pese set in rheumatism but onim nti also onum painkillers na ekofom there yeah say rheumatism na pese ye den eye no hospital but onya de abade ye be sere tiefuo obi a obetumi aboa ne bia opena yaresa enti no ofira asante achim e de atoye wa hanom yesre me de bia me kasa dankamri aboofo ayifo no azafo no media general platform na eso pa se obi bebe na adwen se obaba bebuya ye den afa so ma me nani abre ene waba enti uni awso ani abre se obeboa na ana wo ye krado se obeboa na ubetimi afre ye production line no ye beje ofeso na ya mama me na ba ni ya yanka se de na ba ye ma ne ma na ma ba be ye sa amonya shakara ne ma no ye ma ne ma enti se wunye serious amenfre ya ready anti bi yankasa me se me nya accident me hu se wo 9 ana wonsa anti bi jai ene ka wasunsi yo ene nana ya ne beluchi muma yenye ye birthday dedications no na enenso yemfa ye dwumadie no emfa ensi ha birthday number 1 eko ede ama obapa foriwa oton entade ewo kumasi edum obapa foriwa nyame enhira papa oton entade ewo kumasi edum na wote bremman happy
happy birthday nyame ehraw na onyo kese de toso mienu enso e de kwa ma mia medofo kese papa ohima Christiana Jomo so se be ye birthday dedication na minya de ohima ni di kan pe no se Kumasi girls fo no ye wo krom enti ohima Christiana Jomo oye member Kumasi girls and na Kumasi high 1998 year group no the association no oka hu bi ye from the number 1 hyper of the group ye ma happy birthday ohima Christiana Jomo aka Achuku Tele the English woman the Bengazi woman BBB eka hu bi members ni nyina ese ye mfa sa happy birthday shunkwin emfama ye ni jijumedi a udi edeboa ye group no de toso miensa ekwa ma mia medofo me manager ba ko pe ye friend of Benjamin Kwabena Entry wonso oye adwuma ewo DBS Industries nyame ehraw Benjamin Kwabena Entry nyame enye okese na wakoma so ade bia onye ma me sese party no onto a sika no fama me na me ndi emfama za na me ka cho utie me de toso enan Ekodiama Apostle Richard Boatin, General Overseer, Living Word Temple Central, Old Tafo. Apostle, okay, Pacho Wenya Apostle. It's Maminye way, Mr. Enie J, Oyo Cheche ni, Wone Oba, ene munyina mudi mawoda. Eti Mr. Enie J, Oyo Cheche ni, Ewo St. Monica's College. Ena woba okatachie nana Kwame Kekeli Enieje mo ene mudi mawoda abom eja ene oba we efi opoku justice ho osi omamu happy birthday nyame ensha Mr. Enieje wono oba Kwame Kekeli ena last one no enko emfama Apostle Richard Boatin uye General Overseer Living Word Temple Central Old Tafo we so every minia bema opoku justice or say papa nyame enshaw na wonsra no enye kese obi ba mema na wo ani ensuo hye so fan treating ni nan a eye ne ya enti happy birthday emfa enko emfama munyina na wo so wutie yen na wo how wo amane bi anaye maami nkomo ikra oni yen ebebo yen onso opese wo boa yen na ye hu abia obi obetimi aye ebibidro ebetimi treating in 9 na your production lines no any 0530 507849 0530 507849 it woni obi obetimi atete ahaban na ode asaye maami ni 9 ni sisi yare a yesre no afresa line na ana mpo se wonso wo how bi amane bi atete bi na ode akoba bia wunya mmoa na wo fresa number we ya producers no befa omo bedi nkomo no ma schedule da ye do beba efidie so na obeka wasem na ya pe aboafo di ama e 0530 507849 ye di dwumadie no eba na wie ye no na ye production team members no enie Nana Bila Kantanka seman seboy wafa ono ene ye chief executive producer ena ono ane le wafa ase no mo komuti bom o madwe ni timi bom pepepepepepepe na wo say ai synergy no e fa pa status kojo sa akode wafa de no wafa ase omo ene ye producers ema Akoma mu Nsem dwumadie na eba entintan fidie no so ene de akare nyina de a na ene mia medofo meba Beluchi enso ewo ho Rasta hofe na wehunu wo ho Nana Yaw enso ewo ho ena Emmanuel Kwame Vadi enso ewo ho na afei mo amutie yen na mo amhwe yen chese list ni de bia ya na edosu na me kasa me bibodin a be mistake it wo de me sese wutie me na wo hwe me a me da ase se wutie yen na wo hwe yen nyame nhya mu nyina na mo nkoso a ewie bia 12:30 ekopim se no miensa bebo mo betie Akoma mu Nsem de bia ye de bibi foforo ena ye de ebro me metina dwom edi dwumadie no chia me ye fra me Beatrice Piogabra obetimi afra me Aunty bi na me ya doma echina mo beti ye nka me sorry na sports fo no ewuram dada little be matenten kese papa enso ye fra ne little we room chief executive producer of Authentic Sports we room
enyi we fidie no emfi ha ye ba se ya